Ahenkan FM akema boabo asɛm yi dika show so na masɛm no so ombesom no madi hujuma edi amamo pia na ensɛm bi wɔ hɔ a ɛwɔ sɛ yɛsi ni pina yɛka ɛno nti na Ahenkan 93.3 FM akɔfa dwumadi a yɛto din sɛ asɛm yi dika edi aba memi ne da bia ɛwɔ Ahenkan 93.3 FM anopa no nso nkɔpem anopa no ndu bra ne yɛnsi nkonwa ɛnka ensɛm a ɛdi mpunto ne yɛdie bɛba tie bio na wobɛyɛ abozeke Susu bribi baby, Abuagana, Nakana beyo, Eyo, if you mean waro. Susu bribi baby, Abuagana, Nakana beyo, Eyo, if you mean waro. Ghana, and the Shemama, Mama, woman, swear. Mama, you fed the Akuyani, Ondo, and fancy many. Now, many, Yakasara, Yapadea, Yana, no, the Abebress, I get it to my end. Ain't she a seminal said, yes, I'm gonna. And yes, I bet that it's in the baby, we are for. Minia, Susu, baby. Abuagana, Nakana beyo, Eyo, if you mean waro. Susu brebe baby, Abuagana, Nakana beyo, Eyo, if you mean waro. Batana, Yamieshano da, Wamanu near my penny nala, now I'm on no. Eyasa se Batana, Empe Oku, Egia Hobueni, Negi Kebias Yasubia, Intia Seminal said, Yasugane, Anya Sapa, Dachi Chirima, Eva de William for Minia, Susu baby, Abuagana. Nakana beyo, Eyo, if you mean waro. Susu brebe baby, Abuagana. Nakana beyo, Eyo, if you mean waro. Ebusia bi wo ha wonye yi wuti muani wo feel okay but wo ni hwe wo you okay nti obi tumi ka se ebusia ne ye wonipa ye ni sika meme ne oya adwene ohie bi ada wa busia mu no me juja trum Susu bribi baby Abuagana Nakana beyo Eyo if you mean waro Susu bribi baby Abuagana Nakana beyo Eyo if you mean waro Ghana, and the Shemama, Mama, woman, swear. Mama, you fed the Akuyani, Ondo, and fancy many. Now, many, Yakasara, Yapadea, Yana, no, the Abebress, I get it to my end. Ain't she a seminal said, yes, I'm gonna. And yes, I bet that it's in the baby, we are for. Minia, Susu, baby. Abuagana, Nakana beyo, Eyo, if you mean waro. Susu brebe baby, Abuagana, Nakana beyo, Eyo, if you mean waro.
da wamanu ni ma penyi nala na wamanodo eya sase batana empe oku eji ahobu eni eni kebi asia subiye enti aseme na ose yesu gana iye anya safa da chinchirima eba bewo ye mfo inia susu mebe baby wabwa gana Nagana beyo, beyo, dreaming waro. So baby, baby, wabwagana. Nagana beyo, beyo, dreaming waro. Papemu, wofemu man. Epotompone konkwasa, wofanyo man. Anyhow, ne krono, wofemu man. Bese binguminya ni otemunu, wofemu man. Enti aseme no se, yasunu gane iye. Anya sape, dati chiriba, eba bewe yamko. Minya, so breve baby, wafwagana. Nagana beyo, beyo, dreaming waro. Esa wana yifano toko ye, ye Ahenkan. Radio Papa, Abozeke. Thank you. Esa wana yifano toko ye Ahenkan. I don't follow me the diner and she Hamilton. Now bet na odi Ahenkan show so there na nim say baby nti odi Ahenkan yeti o yo na kom sa. My name is Ekuya Afakuma Jabua. Mitsi odi Ahenkan. Oye abu burger. Oye burger. Eniama bi wa bushemu a ehia se Eradija ye adwuma ebusua bi wo ha wonye ye wuti muani wo feel okay but wo ni hwe wo ye okay nti obi tumi ka se ye busua de ye woni pa ye ni sika meme no ya adwene ohia bi ada wa busua mu no me juja trum Kase susu betes wonye ye tie odi Ahenkan. Radio Papa, Abozeke. Thank you. Susu baby, baby, wabwagana. Nagana beyo, beyo, dreaming waro. Susu baby, baby, wabwagana. Nagana beyo, beyo, dreaming waro. Mangana, Adeshe Mama, Mama, woman is swear. Mama, ye fed the Akuya, the Ondo, and fancy me many. Now, many, ye Yakasara Japadea, Yana no tea, I've ever said it to my ain't she a seminal said, yes, I'm gonna eat. And yes, I bet that in Chiliba, Peppa, we are for. Minia, Susu, baby. Wabwagana, Nagana beyo, beyo, dreaming waro. Susu baby, baby, wabwagana, Nagana beyo, beyo, dreaming waro. Batana, Yamiesha no da, Wamanu near my penny nala, now I'm a nodo. Eyasa se batana, Empe oku, Eji ahobu eni,
baby as Yasubia. Into a seminal say, Yasugane. Anya Sapa, that in Chiriba, about the way and for. Winia, so baby, Wawagana, Nagana Bayo, Bayo, so baby, Wawagana, Nagana Bayo, Bayo, Achenkwana na onu bremu ni odi enkan kwa me yebua wagine dwa odudim wedum yewo obruman koma na yewo dapeje yewo odikro na yewo odi ahenkan odi fetonwom no na ye retay it left yewo obruman koma na yewo dapeje yewo odikro na yewo odi ahenkan odi fetonwom no na ye retay it left ya okay ya mamachi mama kwaba kwame asante moni adwuma Branson program said Ahenkan FM Kumestene drive presenter Yamansu moni adwuma co-host and producer for this show ya friend kwaku anim kusi buadum ono so yamano ache amana adwuma me amitie ya fra me saying Achenkwana na onu bremu ni odi enkan kwa me yebua wagine dwa odudim wedum empervosa odi ajakwa yenya okwa na 7 producer yasmo banyansafo ne yasmo na motenten Ahenkan 93.3 FM eyo som adwuma ne yafatu yon so na edamre kustu tiemia uhudan medin de elder Emmanuel Kwesimreko odi Ahenkan ye nipa bia mitie na bebiara mitie na mihu nyansa nimdie a ofaso kasa odi mia meba odi Ahenkan twedi ampon onhyira wo amen o ma unche so na ye kese amen kwisi obe kese pa odi o frame elder Emmanuel Kwesimreko thank you mo na maba na se me mai waba odi Ahenkan pa me yebo anie Achenkwana na onu bremu wana Kengran Your friend Wilberforce Kojo Mfum, former Asante Kotoko captain, Black Star captain, 1965 Cup winners. Mitie Odi Ahenkan program, and you may be a Nekosiara, Mitia, Namania, papa, ndi Odi, Kosuna, your program, no near Nijo. Mate, Sir Infum Titinet, Infum, I would me pass shot, Nanet Yate, and go crying in a shaming grandson and goso. Yes, only me a miracle. 1 year. Abradi futum frasram panti tiriku bintin grantin tintrang kantan kurantintang wede de we ya pabing wosim presenters yu ya kabom we anu mu nsem ya Ghana foda uti se tibom enu nti obi atuchaw o maye tedew odi Ahenkan de wa pakan obi antumi ni wisi akan na wasi wukwan okwan so brebre sa na tenen omega nin asu as a presenter say do ayakabom namtia timama ndan maba the best radio station in the east na me rahwa na me kasa krema guaranteed die besiesie wi anopa no nsia kopema numre no nsia bia gene hye no nso kopem no nwotwe de Achenkwana na majimadwa mi twam smooth sa majimadwa
mi be twa mu smooth me se me mentor e wo mpatam ha e fa politics a e DC kwam kwache DC kwam kwache me frin kran bay me ra hwana chese mampani benti e kwan be be mo ntimo nka nyina no yakoye DC fo am wo pam mo gum hwani mansi o yeah na we crowd ye dey nti yes mampani is the finest gentleman of the land oni ye nyina ye mampani inji se mampani maya enga ye fa kwan so de ye nyinpa ye tipom han de ye nyinpa he across ya level ho ni nyina kama ya level kwan na aiza ye num no level ni nyina baby asem patch o ma patch even asani he ya o ma be level ni kama manso o ma level ni kama mampani ba ana nsa anaju da som no mo face street light o kofodo an important mampani ba Eastern region suban tan suban funze ya bada ni azoso inti yeri mi se ade we eyema omanfo eyema oman no enso yenye ade we se pani bi bansa every tete ani ya party sa colonial mentality ade we ya bepem ne pani bi bom petempe ya be prepra wanyina yi monchimanka okwa ya wetewete sam yanyale we akandie we akandie ne ho anka kandie ne ho mampani wanti medi na wotwe hada wacha one day no ko inti yena mudi so as leaders no say na money betena say ana money betena oh my god areho na me feel say leadership best sa na me feel say benye ni pombe think outside the box no me say there be we die hiama kromafo no we die asede se ye eni kwanse etena wa atwan amampani ba eni edimirika baba ade amampani ba yes mampani ye pani to don nani hu anwoma pa eye na yenso atumi ni kra ye wide mampani no yenso ye sefata se benya anwoma pa intimudi mika kwa level kwan sisi porto no amampani betwa manu awim keke no ena ye den so okọ ana wala so a Wangoi, kusi zo mampani wako. We leadership. Monse samunsa. Na ya biramu ene kasa. Yansu zamanse sa ye nyaka ne nyaka chena. That's your happy birthday to Kwabena Akim, producer. Greetings to Elizabeth Apia, aka Adwensia. All of Achim Esubua. Inti we awoda kese a Kwabena Akim ose odema yedema no na ze na Kwabena Akim ni birthday anti no osrese no ena no pe junior producer o produce so no efe na ya apel yeboa ono di birthday dedication we eba so na junior producer ana thank you me chira me bana adwuma no da chim ni ho a se da be nurse mumume omonga ze papa ni wonti adwuma na ya jefrenzem tim de ni wuram ti obehunu mu ye ti da chim ni wona nurse mu wo ho me sei agwaru woni mu da dawo on despite what in the bana wuram nti ni bana ye je na manager ubu adwuma no faso nyeye lo ayilala asami di kan dwumadi a wutie no asami di ka enu ni dwumadi a wutie no ye efri tete efri jeje mreso jeje ko baby no mu jimika ko level baby na no amasama yo mampani so ba o mu pra kom yi bola nyoma nyina sensu bantantan no ena eden kusisi ro ba ko twabra mu sisi ena da so no he ekwa na asa no manum atutu mame ampadu ba akron fam manum Kwame Asante, watch your television for me. Achim across to a Kumasi Kwine. And the idea to Facebook Live, no. A Kwano Nadao, you go first go to Anuano, no. Yanya who he be. Arawo.
Yahu ate. Yahu niamu ye yahu. Niamu ye yahu. Achim Sodro Secondary School is 50 years old. Hooray! Niamu ye, niamu ye, niamu ye, niamu ye. And me dika be telephone lines no. Mude the opposite o ke biaka. Because you made any dinde Asem dika na po me boa. Today is any party me can Asem. Boza, thank you. And the freestyle near the corner. The other opposite can be a becker. Yeah, chichiri mine, yeah, your man ye. Yeah, chichiri mine, yeah, your man ye. Na, and now so, me the vitamok, a beck a few muha. Me penny pama kuba 50 to 100. I'm baba chro mudin for. Or Chimine Development Association, no, Udia Betrodi, Uba Paunya Chodi, and what you're tangana, the macho vitamak bako. Many abre Mezodi abra ubo di and wabetro din no tia tengana busumi bia yesi apani pa 30,000 obi abetua 10 cities every month ne yedi be yokuro yi. Hello me mo ache mo akwaba anopa ye biela na tumuntem akwa na fro so ga se free achima chance okay enen che beba ho anopa di asemi di kan wabaso ya asema na baso ka cheka na fo me akọ so de me ameka de bia na ọka no mpanyinfo se se wo mame ewu na se wo so mame wu ya ade sa eni be hu dabre yen kwan a sese na eke ka ho ese bo hwere ka ho asem ye o mampanyi ba no mo de grade abel level so firm e adada no so se ye o yen kwan o na mo so present program bi ani ho se ya wo ka no Oba ye no when di 3 hours o san ko enso che je to no e be sa to bio ye be hu ni a sunsan e de body ho be fa se de kwan ne ye no e be sa ye se bio ne a san pa de su bio yo kwa da ho a ye be se ye de ka se asem be fie na e bia ye dan ho e dan a ye dada na e ke kan o be hu se yakofa pe ho ye dada ye nkra kwa Gana yan try to say you any yan banya o man no e be ko be bia enye na I achima chase this year udini biemu ha be no na serebo na serebo na achima development association o make ho ye beba o beba ho me buso asamba ko unyi ni se akandifu a ye use so more local governance no say DC ni MC for no sabi mpleduasa sa ye kan ma bom a chichiri man level no of man na meboa wo fa asabi nyina ne se ansa na ye be pa sankrofo no eye nhwehwanim pa nipa no esan se panse oye madam fudi aminim no e dia me class rate bi na makonya sa adibia na e wo top level ho o me ne ejin kita o kakra na o class wo de tia botere me sha ma testo anka sa de se yi for no se ye mo so election on the transfer anka obeni say they will sit upright anka o ma yo ni because se wunim se wo mansinim ekwan bi atutu ye level ebe ya ade na wo twen mama mpani abanse na wa level mama mpani se wo sa abanka jipani no nukura ni adwene wo fam kakra incompetency ene wo wasem me da se o kire wadwen ade enfa wada o e kan se de tie pepepepepe uzu betima frɛ 0201 944485 0554 820910 we the general conversation baby episode di fa bia e kwan dem you say you cannot predict the shows of Ahenkan FM there be who me predict it aja en cho baby dey fa ne abagum me mu achi mu akwa ba me jo so di Ahenkan orisha ba bodi na che baby afrefri e premi dola BP ni pese free o dan kwanta masem kakam pese mechanic okay so fe o dan tu kwanta ni ti lolu fe sai ti na se o dan tu kwanta emuti ti na ye ti sai lolu fe na omaka se ya super crew mi jo mo sabe yin pi si fe na
na nkwantafo omo ne ni ye na de tosu ni contractor na o ye kwan na ni da ho ne boapaye na o de ye kwan because na omo nu se na nado be fa kwan yi emnikan tenta omo di ebe di kwan so egu kota enso to nyina ni egu kota esa se omampani ba na se di tin etna omema ebe ma oma no akonka Jo Labito enu na mibusa say sa suban na enye ne na ehase o efiti Lawrence Pansua bepemine no sa suban no adenti na yenim se ade we ehia ye hia ma omanfo no ye twen amampani beba na yetu sa na mo no mibusa se eyale ana se eyabura na se sabe wani mu ayadwe na ofom eyaburo any person munkuminya ene wo masam eyesana edamedi the president na anato mampani na owo no na edamedi ni image na obi ejina baabi a okasa amane nyahwe mi ho ase na bia amane dika no ama omso mo fanye adwuma no mo person beye Jo Labito yedase ene wadwe ncheme se na eye general conversation baabi apeso odi fa bia ya bie kwa no e de ato number abefre eye 0554 820910 your friend Achenkwana na minu bremu denka kwa myeboa Ghana's killer on radio last killer maba memwachi yenya odisha badini senaga sefre pato we 5 pm ni achim akwatia ewe poema ntame hone etu da nchembo na nsukuro na da obaga yam kwa hwenim Ahenkan wakasa Ahenkan mamintia ubo adwuma ufin kan ba na wasa beto aso a ni na ye o ma no wuduntia Ahenkan we me do ba da nchembo district on te na na do wo tumi amfa Ahenkan e kwan 1 yard yenye wo da nchembo district na so begu asphalt ho ana awai asphalt yegu akwatia se mi hu mede me ka baba fa so asphalt ye de beto akwatia de de beto odan e bia na de ku akwatia ma baba fa wape Ahenkan akwatia ko ma asphalt bie ni o enye ne kure asphalt bie ni ye gu fiti body abeprim tsunami hospital asio asa na ehwo nyina nka akwatia ho na sana ye gu asphalt ehwo no na me kana me da me ka za wo nyina nka akwatia ne bu aduane de aboma ne sana Ahenkan ni nyina aka ho na asphalt na wo wuti wo gu e di abefa akwatia kroma akopie wa akwatia na himfie e di akọ roset na wagu free body asane popo ya asie ona waja ya we asphalt wagu okay we de wabie puna to ye besra mo mutia wakwatia se amusu mfresim na because baby how can dem na me fi se ka kwatia ho una to na kan timi judie ni di me ka se enka body anka kwatia ho ni la ka kwatia ho se yengu body akro mu nyina yegu me road na free body ade ba kwatia ho ana yegu free body ya e dia sane aba the normal hospital down ho abadu police balance ho na ye jai akwatia inside the krom na kasa ne de fabio enwura ho okay ampa Ntiadu e wal na machine na ko e sama kasi ana e ye mo e sama kasi more than 2 years ni me see Ahenkan ye ken bu obi ani ma se asemwe ma kan won kra radio station aka wo yi radio station no challenge then che mo district obi ani 5 years me bu a won ka me see no puntujuma DC ni waye no puntujuma na nsensa amu balance one district one factory poultry farm bi ewo wanchi ana meboa anya nukure ya ni kisina di akeke ano se da be yesa tie one district one factory no ankra ni aban na eyo nti se honorable kisi di akra na se ehye 1D1F na se a ka project no bi Ahenkan ko na ko yete wan na wafa le adwuma ko na ko se wan na wafa le adwuma se ye bi adwuma fa nkopo mai na da ye hu ye tu abewia ye pempuntuduma mimi ye party ni shanka akotia ye bu tan kronu kota mini daji mi fere do na meka mebo DC na baso mi tumi daji DC mi manko school mi tumi be DC na mo wa ye di adwuma na ma no ye ni ye keke so adane manko na so person kire se wo de wo nshed wo de wo person kire se wo nshed dan hu hwe ewo akwatia krom ho baby Ahenkan
and you man so ka se me share da ehufia bibi anko so enye se me share da na mi wo se ya ye bibi na me ka se ye nya hwe bibi anko so chese wo kasi su dua se bibi enu ho ayi ni ti bibi 6 years bibi yi ni ti wo den temo di suta o bia be di madanse bibi eni wo so bi o ti na efiti wanchi batakrase ekwa kade kwan se contractor wo so awoye se no so eka impuntunwuma no o se mo so mo ye gates ma baba mo so mo ye gates na Ahenkan ye akosia gates nyire wie ya no 3 years ni o gates keke ni ya ye 3 years ni o ya nya jo bi se so ye gates na wa ye dai ya pe kwan na se ye gu kwan so na adu na se wo di afuna o ka se wanya gwata nso na uyi kwan na daachi kwan be sentem wo ye gwata na nso na ye baabi afa na kwan so dem pro ye ye akotia gwata koni nyina gwata mantema ni mitim 3 years ni ye ngu kwan no kwan da wota gwata so sa na ese enkofo di ka fa so ebubu no esi gwata no mpa ese gwata no wa ya ade na wo nye kwan ni kwan to ya gwata keke akotia mi oh, Asem be Ahenkan me can go obi ani mati. Oh, adan. Me wase pa. Me can go obi ani mati. Me a party ni. Say. Naza adana how pa how it detail. Ahenkan maka same way 2.5 years ni. You free in the crowd or to me fa because of far Asem make can only the obeka. Only the obeka o kan o bi se metano say ye tu na me fie this year na Debbie ye dia ma no ye liye na dachi uni wa obi aka say that big crab be DC ana ye nya we that big crab be DC na ye akoti akwan we keke asa ben achi no ye fa nka enkrofo mpoa no so da ni manso odi shawdimbium 5 PM atmakotia 5 PM atmakotia da se mo samo akotia na muti Ahenkan 93.3 ajibe ewurade yankopon wan we party new me si we na general conversation answer about interviews no so de wo utim bia peso ka enya tani bia no bra na bekasa me mo achi mo akwa ba Ahenkan 93.3 FM so nie odi o ma frache amun pekeme kafra we say no bi kasa fache me anwa yanko ye mi yale ka na wodi tudo minini ya di 10%. Yeah. When do you have no when you any day tie me bisa say ye me be poultry farm wanchi krom ho a personal najuma dabi tie one d one f no munya ntiase o enya ban dwuma o eye ankura eno set up na ban support no ne se nipa miensa kura se omanya dwuma ye oh odi yes one day district nipa ahine wa o district ni okay ewo wanchi anase ni wanchi fine dey say no kwese one day one fun bi a wanchi mo injigeza ebi aba wanchi mumien ka no kra kakra wadaroma mate na se bi kran ono so amwayen we ekwanya software from kusi etu akotia tietia balmo obantampa amasi abaso obabesi o ena obe tata akwa etu ye bridge tu so odiko he ekwan na esa ye fom kwan se bi kwan enka ho hwe enso anka wo kwakotia anka eso tu anko ehwe okadi no ka unko fa kadi mpu udu kusi akroso bilim na no anu odu akotia na say am ko ormo because me Ghana card na moto card na mskrable enye izo odi eti said bi kura de onwe no ye bi na yetu so bank ya tu atunu kura na me kata kamzi abanka ta me meja MPP mejai mi fu buta wanti mi fu MPP aso be si meja MPP mi tuma ba MPP biem me ni mabusu nyina enye obwa wabusu aja wo timi jire do mbe na me busu MPP na NDC for okay me bisa wo anwa eti unyini se bia said bi kwan amubo ni din so wo tua na mo wa bam se so afo hwe akwan yensem so emehwe mayi kwan na ebia empanufo na ente na se mama ye kwan no ana no odi obedi this is also okofie be na you
Dimzo. Ogonzo envie na de oko. Na say you who see where you are. Na adwuma na wo. Ituba zo je se wuntimi fo ansa nkyere hwe wa ayi de nkyembo abeto mpeso so a ono abu bri kwan na ahyase. Dabi onya ya no kre. Akwatiafo be fre o de mate mo obi nsumra bi. Memo ahye. Ya ja odi Ahenkan. Orisha be ma kwa ba Ahenkan FM so ni. O papa Kofi Apo Achima Yirebi na make sense. Achima Yirebi Kofi Apo akramo yetie me papa ni. Papa. Nkama mo ka jina ya no kranti. Sabe Ghana man. Ebe ana tre ebi ya o. Sha oda etu Yirebi. Sha nkwanta ba bia so de wotitie na ne da. Eso man pani benti sha bia o mo kire wo kwan so. Ta adwumadi abudu okwan so enti ekwan ebabo ayen. Odi. Lege Achima Yirebi tu. Atimu adubiase omo na omo sie so magukuta ate kran mai de pato wo de udu ayebi a ba yebi kwan no ebe fa oduma ase be hade won eye sika ene ye se ne keke o mampadi banti de anya se ye kura ne ye sabi o mampadi ne nya de tu abama no eti sai ama o mampani aba sana se ye ho atre o ma ba ebi bi ama ye o mo rani yi o na 2024 na wo ha ya odi Nesa ta konya iso na makra medofu bi. Wotna NDC fo ye koto yaba ewa nyina ase duwa to fie ho. Chairman. Totime. Za chairman. Atimasa fo bia momode ne ento aba ne ma no. Na owani su ade hu a obetimi di aboa yen. Be da ase. Na organizer no sumu to ama hwan. Eno de yedru a ene ye behu ni pakra beto ama no. Na ba ko de watimi aboard na the organizer de wantimi amo. Me pa to minimum na juma a oye nti na ma me kasa. She Yirebi the fire where you be. Ye ko this is Assemble. Eko hu honorable Paul Asamoah. Oga tell say sa ehone de o man adwuma. Papa ya mi kana semi. Eka 200 na 6,000. Okofa machine. Edi be twa gota na de ko tu yeso bi e friend say adekunsia. Ema se say ananu esu yiri ye big kase bi abu. Sanso ni shiri na daro ma ye dai. Ama obra me tu obi abebubu obi adan. Me am be kai ebebubu mi dan ma net bofo be hwe. Sene na omudi bibi baba abeboa me a enene. Eti enkira me kasa no. Ese papa no wa ebi. Yo. Wo no ka ha so do ya bo akuru no. Eso ani pa. Mese me da ase anu adwenkyere. Messi Kofi Apo a no Achima Yirebi na motene nka no wo akwatia wo wanchi wo kade wo boadua achim da achiase anase wo anamase wo bieni ba bia wo bia nka fam du no onso betima frɛ ene de general conversation ye bon commodity afa ye mpotamu ha memu achimu akwaba. Hello memu achimu akwaba o. No na ho to say nyango ba hu me mabo ma me na so e frost o ga se friend before see adansa no abo me pa me so na wa na see e bridge ni ye kwa na nye nka ma ba sama ya me timu nka pa mo ya de kina mama asme ma flamu uzu frefre he me ka cho adansa no abo achimu mlenem achimro nem adanse anomabo me ka cho mu sha mansini be ase yes sha adansa no abo asakwa ye na homa na ja tuma no mabo anoma ne bo ni nyina ye me mo achi mo agwa ba odi nshani a me jo se na so apom nyangu ba hu ye mobo ye fra so ga safri kro ban so me de watching ka safri order Dr. Tidros Adam for me chia no. Thank you Dr. Tidros, you are welcome me hu ache yanko ya me yo kese ate omo ahoden adabia ahomachin wo finkran aba obesa ko ya me ni wadim kan ate omo amoma so nya den wate amen odi unim me how ba kwa nwa me kodwom ni sun enti omo empanifo wo ai ye di nidie ani obuo mo na mako school mo share we University of mu na doctors my professors enti sa professors ni doctors ni lawyer ni enti entumi nya djuma na omo enye yi omo ya ye dua bibie ye
Yenyo manya, you won't show, you will hear, you won't from your assassin so ye. Masa, and I make a deal with Jum, Odi, you make me some fee. Mbosumi yeduma na meye, makati ame January na meji. Bibia akosoro into 24 someone here osumu do oman yo. The omo versus no omo professor ne you know. Tell me yeduma dia omo nyama ahemfo yemu e mind to set na because we hu nyen tia so oman ye ho kire e. If you have a cobro nyamo, asa ade a ton of 550. And then last week this enra me quite 650. 650. Ejabuati Nana unim dia wo kan nyame no ya adwen ho na ana ye di ya wo sanse enuoma bi wo ho a eni kwansan ke kra ma e kra de bo mamu a sa yetimi kra emu a emu ye nua no wiem yetimi kra tomatoes afimuni atam $400 million ne dia tro era kra amo na bere na wa usidi na nya ho den na wukọ dwom no adenti na wose wanti ma ni dwa wose akofie me mpese mete wona si na last week because me tranquila be miensa ne menjire ne me ma miensa na mo no to 50 kilo pack no channel 50 kilo 5 kilo no me call last week na 520 asa na this weekend ram se me kope bia be si oja nyanwa mu bia na dia check ya afa me koya o 660 660 afa na me ni sukura bili mi ni gira so na me hofu na yire ne se wasi bla de na msi o nya we ono ta de on to bi ono se amisi kale so ono se ani ba ku bi o ndi no boy se na msi o da bi e da pa le no o di nya tam kitu emuna ma ho zo me si mi ga ho na de na kwala ye kodi gale na me toba na ga be ye fro ye bi ka ho na e di ye ala check ya enu alo gari ni gba ba jinsu odi me si o man no man ya ho kire baku na ya bro anya kandifo papa ye ni kana ya o man ya ye was ka papa na kandifo na to ya bone pese me kumnya kro no awi na wo kase na wo kase lawyer for professor for omunyina eye baba bi awi ase du no so wan yomo more creative minds no more man ho do no me very patriotic yan patam ha Ahenkan from say DC phone bebre so mo ne yan kasa biem amfe ya ho na mfe ya ho kina all because ade omo ye na anya na ye kaninti no omanya timu kasa omo ne yan kasa na ne yan kasa ya fe ho no my bed ai ade ne tia ne trena na o pese ka ekro da na ye mia ekro bed ai o my bed ai ye nti o my ye dia kon de masa enye obi o ye ya ne bi enwa bro ye nya ensise bone ko o mo ya ho o nya ko nya hotra sika die bobe se amba ye hu je diskan be ne skan ase me na say ejabu atimo ni kasa wa kire wa dwen na general conversation obi nko obi asema no obi nu maduro ema yafo hello mo achi mo akwaba yey no adi shaba France ni ai kebra ko ni abo a peja ni kakra ye tie o kebra ko ba mi tikem yo ye tie o yo apa de mo de ma pa bo ye bo ma Ghana ni odan na obi nta mi se atimo dan de ya kesi na se ye bo bia obi an kesi ye wa ya kesi ye sa zamana kan tru kan za no ni ko ba de na che o mantenía to de baba o mai baba ikeleji di ye ba isi di kwa no ka fi ni o be o na pa na di e kutuko sa so at least I think that ya ana yi kwa za bo de no putu ba ge e ma mo ye o da di tomato please ko bi na ni aba de abashe e to mi nu atimo manso atia tia yebi ni ti ko trust now dun from the as president of the commission akifa ebedi o the commission bi on point ya try to new brandness about one channel for the this the time I just na aka 2 years is not for ku ya no see di mu atimo dan ya tuna nse bi ne ya ne bian fi ayina ya en ka na yebi en wa bro ede na mo pa mo kan kire me atibi seji ju se fayin no BPM se o ju won ti ase na se mo anukwa na mo nka nche mo party emu achicha odan ha ya we gina benkum we gina nifa PM makwaso premier nsanse mpre nan
mutimi nyi presiding member ahensema anwene se mudwa ahye mu stadium ma qualify for Premier League mantimi anya ba bia mono one day one factory mfie nsia nie munya bi ti mampani ne wo mra no wo me commission den a at least and once I market back on news station commodity station and I could say what so much online but meeting or Dana but I have come here nothing. Na se okwo ofo asia ire bi nana mu bo edwama nana meboa mo ana oba ayi achima subanso nana mu bo edwama nana meboa se oba kotoku ayin kura achim dan enfo na bebo edwama no wa mu di agro o mani su kotoku fo agro o mani su angaza mo tonte ebe fa mo na ho se ate no ate se mo se manso ya mu de yanto aso hello me mwachi me jusu mbajo de shaba froze na ga zafi groban su nie me pacho ye fra me dam rata dodo na ta fra me fire me ka safri achim ofini mo bisiase ofini mo bisiase mbacho Ahenkan FM asemi dika ani dwumadie no kira wadwene enko me pacho de dika nyame sira pa ne de bia me menda program a wo de mama adofo tie na o mo kira o madwen odi Ahenkan sabi a wo kan no no kura papa na wo kan na wiase no wo kan no kura wo ye hi na so no kura so de twese ye kan papa me bra ye bewu is the Bible say ye kan no kura edi nyame hira wo na ne da sabi a wo kan no ye hwe eniama ye koso wo Ghana manyimu a bra ne da o mampani ba no ye kwan yi so em so of one side bi empate mu kwan no so no kwan ne nya kura na sabi a wo kan no mampani ba ne danti ye gina kwan so anopa wiye yumre nyina na ye ye adwuma wo so na ye di kwan so di Ahenkan atatefu a eba kwan yi so motofu ko anyeye kaafo ko anyeye na nida ija wonwasem ebra omudwa kwan so bompi bi wo western afi jiwani a wo ko kofiri mo ekọ besia ase no bompi bi wo kwan so na contractor fo edu ni ye egu ye no di Ahenkan ne da sewani ka ti mika moto kura abo maami bi ka bi kura ke school abofre bi kura ba bi kura ke bono o mampani banti ram se wo kwan so ya ye jide ni na egu ye se de be ya mampani faso a on betumi akomirika eti odi Ahenkan Ghana ye brepa ye srenya me se onwu ye mobo no ma ye mperefo titi wa obrasem ni die ni nyansa na o mai mu ne ma nyina nkoso pepe na ye nyina ati mamfo ye nyina su kan na o mai ye de ana ye nyina ye boa na o mai ye gu eti ye betre ye mperefo se omumu wa ye papa omumu wa ye papa nyame nsu enhirawo na mebo besiase ene ne mpate mperefo abaso honorable Amate Vincent ene ne mperefo wa besiase sesi ya bibi ni asare de bia wo kan ni kwa se ye twen se o mampani ana DC ana MP empanifo na nkasa abọ modern agege to ema ya ye community center sesi ye wo ho sesi ya empanifo nso asan so abodawura ye twatwo gote bia da no honorable Amate Vincent ebe kan ho asem no sabi ya wo ne ka ya no empanifo nso asase ya agege to a ye be ye gwata no odi Ahenkan suo to aya ye bre papa ndi nyame nsha mo ne ana mo to papa mo to nyame nsha mo papa nyame su nhira o no omo ahode ni nyansa ne de bia me nda o de sa program ni abre ye nyame su nhira o mo ye da se besia se de se kronkro sa ne ye be ye no obi anfa ne nkra bia nsha ne nsam o ne nipa dodo ka bom se ye ya de a ye beti ne temisia no pai so person beka Ochiman Development Association na ya boabo ahode develop ye mpatam na wo ba Ahenkan fama betro odin pe ne ama vitamin baako wo betro odin o ne ama vitamin baako eye duane ankasa hello wana wamala so hello adija ba friends o ga friend coolly let the poor enjoy coolly was let the poor enjoy. Let the poor enjoy. Poor man like me, let us enjoy. Carry on. When your line. Now, Odia, you can also make a choice. Equa pram quanta. Yeah, Gary Patrio. Crepa. Wouldn't say, it said, my foot don't hear to my cramon pie. Ade. Yeah, my foot no one yet. Ade. Aha.
sir, mobile one in Nantia, Potamua, Chelsea, Awusa, Atim Swedro, and a prank for Antonia Two, as in 2 million. I have the impossible beneath a Juma for my head, I had Juma. And also, Dantaya, Danny about the Abu, the Juma Fuano, or Pesa or Ya, and who proper Juma, or dress both time of a tregal watch it. And watch it. Ọ̀pọ̀ kẹ̀tíyà ọ̀jẹ̀ ìyá ìfẹ́ mìínú ló bẹ́ẹ̀ tiẹ̀ di ẹ̀wí ẹ̀bùsùn baako pẹ́. Ètò ẹ̀wọ̀n ètò ẹ̀bí ẹ̀yẹ́ ni ẹ̀ka sẹ́ mpẹ̀nifọ́ ní mìíràn. Yẹn nso ẹ̀wọ̀ community no yẹn nso yàgé nyẹ. Sọ wọ́n nyẹ kwan àwùyá wà ẹni ẹ̀sán àná tẹ́ ẹ̀díẹ̀ ẹni ọ̀hún ni sẹ́ ẹ̀dwuma no ònyẹ nfaso nfiri mu. Yẹn tu yẹn ho yẹn ho fo. Ẹ̀te sáà yẹ kọ̀fà Ghana sika nyinaa kò bí ẹ̀dwuma kúrò ẹ̀bẹ́sí ẹ̀gù no. Nukura na ọka no. Taba bi adwuma wɔ ha ɔdan ha hwɛ wia no bere adrafoɔ ɛyɛ gutters ana ɛyɛ pipe yi hwɛ wia ɔmo wia yɛkɔtɔn ne yɛ na nti ɔmo fi yɛ no mo kɔ ɔbɛsɛ bi adwuma bi o asɛm sɛ bɛ yɛadwen yɛ kuli let the poor enjoy mera ase kuli ɛyɛ asɛm pa da ɔkare yɛbɛsrɛ mmara nkyɛne mabawa no sɛ obi bi adwuma Mamu mfa kwadworo ni yebe wia enkum wate na ye yi aye ma nyina memu achi mo akwa bo kwame bejo so na bibia bokọ de nya bokọ na paton so dumura krakra ya ba bedu ye tie wadwe nche na general conversation do ba so ka bia kwan da ho yo kwame me de me ne wo ya gyen se ye mfa ye sebre enhwe ye system as on mind na senia ye border rule Asem Odan development group no ye pay 30,000 enti ni say ekuro bia nya ni 30,000 na se bosu bia so bia tia 10 cities a wan ni aban is nowhere before aban say ebeba say oba be ye campaign no wan kata kata we siesie okuro de da nja aban no fere wo we siesie okuro de da aban no ofere wo enti no emma aban cross position hu yie se Asem da me kwode se man so tumi ne na yie a Asem da fo omu mia me eno na be pusu empanifo se da bi yen kekra ye ho ne nya ne ye e fa ma o man because o man na kata no o mani atede da bagimi bra no etwam a se be ye mo bi 20 Ghana no to gbo bopani no etwam isi ye de 20 Ghana ye be keka bom ye de ye mpuntu duma mum na se kwame show runabout Asem Odan runabout would they fa ho aba e kan sen municipal ho no office ho no ai o e ho kakra na tutu no wo se pani bia je ma so na so na nei anu let's not me bo MC din direct because a ho no mo nam ko office where you don't expect amu akwata say one no me sa ho no kwame ye ka so wo agenda ma men kama sem ye be charge o se wo agenda ene ko asem police commander ne ka fa ho magistrate ne ka fa ho enso enka opani biara se eden na ya fa ho wudu won ma ho ade wutu bo asa na do ka da tom nanso me yem mada wuro se akufu ado e ba kuma no say next week se pede fo po da po so be sa akwan no oyiwa fo na se den fo we ya daye kwame we ya daye ni pa bon sem bibini kwa ana kwa ana no ka tell me say na me yanka say bibini kwa be de o ya ma yanka enti we onyankopon na fi soro eso gi me say o tirim say ese say o siesie sa de no kwa me asa e ka me say e wo ka na tutu e be do 50,000 David e be do 20,000 na Ghana Highway Authority feeder roads omni office Odan ha baby a banka chipani fa kwa adwuma baby amparfo nyina fa kwa adwuma na no so wo beso odi ankan be gan so kwa kwa ye fa na ko sia ye tax revenue e fa anye ko ye BBLA e ka se road work e ti ye de na ma se ba ko etwa to eno ana obi ka sembi se ni aye mboboa ye ho na ye mampanifo ehu nya ye no me support ye me de me hwese emiri bi eda ye ni anka Asem da man na youth no ye be match in peaceful na ye de akọ ye na hema ho not violently
na yenko bi say na hema say na hema yi onana no ne ye yaba yaba bi bisa say susu ampa ne kro kutuku kro ya yi na hema e ya ofe ya hene wen ya mamre wen we don't even know our culture from 25 years ago I mean who afa say okro ma na bisa up till now who bisa say menka oda abakosem e fa fa say ho anim nenti say ya dia ye sefa continuously ya anka kutokua mamre ene ya mane me anka me ni na ye bi say na hema say therefore na hema ye bi say wo me nana ene die mu say menya 30 years na me ntumi ntro kutokua mamre ene na mane na hema e ya ofe na ka me bisa no or therefore e ya ofe where the anya ntokwa we Asem bisa be nya ntokwa ye 90 peacefully see e kwa na ho me no na no me. So we have every right here to call the one and abrewa tia den akakodi nkomo no kure tina me fia na di me bisa na me was 35 years then so I can't write the history about our culture simply because of chieftaincy dispute or therefore the patrol bisa wo di be srekasa eya wo fe se openi ekoso e wo yamantam ha sei say Asem ni azom bagwaso 16th November ana Ahenkan ni azom za bagwaso 16th November next month. We need a change. Kwame, for obi only 20 years we say only how I chef out kroma no say ana. There be no you don't need to call anyone factual obi anu onim obi a wanya 39 years what onim. When you say me a program your friend is Eastern Entrepreneurs Award. Me and this year ya me can ankra omo bia bi omadwuma. Ana me bomb about just say be ya on the course wa e bia humanity. Say be penny say your food ya pana the piano. Me ma odam penny for ni bi lecture. Penny ba ka say me say me invite o any asometi dia e do. Woni mi nti ya. There be simply because I hear someone or Asaba. Maybe I couldn't be any day on my. I just go. Yes, say it's a far away home man. No, beside me say, now the way you buy a far away, I know that there be an enemy. And see a tumra, and I see organizing who now used to be a bottom him. I went on him, I see. Now you be sabrocha yesterday. Nana Wadama, Yakuyayi. If you hear Abroachia, if you check him, say Johnson, Equin and Yana, it should have been an asphalt overlay. It should have been an asphalt overlay. So that one is fair. You don't know. Yera say nana ene wadwenkyere wo so betima ba homa so wagina so ache wati atom nana ya twa so ntientia. Hello me mo ache mo akwaba. Yeah, me ni awdi. Ore sha ba frost na ka safrin ache nkwana na nie. Odi ko sia na ndo ka so. Yo agwasi Ghana fo tie wa Ahenkan FM so. Ye agwasi gina ye kaka na wahoma ni die hwamo. Afedi yenko. Aha, me say, o man pani o single person. Peni pado do etiku ni mu a, omo desuma on te so man pani ba ansa na ye ban kania e wutu mu no. Se o man pani be no mo ye akwan eyire. Okwa kan obi we ga jo say ade na ye tra on ma na eyi ba ye plenty ebusu afie. So adano me ko fa bangalo de we abangalo fire ye pasa say pani ko hu na ho no mo na mo so bi anya ho hwe. Na me ni na ya we ka run about so no ma ye ba say. Adam said that bisa penny ba ko ka be ya ma contract nje hu ya so be sa say e dia ko ye ho ye. Nti ti man fo nam kwa fo so sa ko tin say da contract and e pa be ba site no abe ye juma na ma ye. Nti say ina so o man penny ko be bi na ko hu hu a me hu ni say o mo nye bone because o ma tra be nye mu a wo ba na ye be ni ya mo. So nti ya penny fo no ke ka mo ka kara no ti tra say e bi ameka oda o chiman for development association. Ye ina ya nka bu ndi ka ka ya fa ti ku ani ya mai. Any year, I advise the politicians thinking what I should do because of the money and Casaria, so you know about your farm. Yansu da se agwasi anan mo yamfa nipa miensa na fe yan metin si ya interviews nim. Memo aji mo akwaba.
General conversation. Me na ama ni tita kutoka ba. Fry. Yo, papa ya da wase. Onyame nhyira wo paa wadwempa a wodwen wo man hu e wo kuro hu. Onyame wona okese oma onim de enya kese. Oma onyansa se ohin Solomon. Iso amusanya mi bibia se nyansa. Nyansa no so na nyame de ama no so na de bi dum kotokuma ne aboabo. Nyame wona okese paa. Anopen so akim so we man happy birthday. Me don fo paa. Yo anopen so obi flex odan den yabo yedua na yemu yedua. Lakon de ye no kan. Yemu yedua o. Yempanyfo no odɔ ne nti asie ni nti no yɛn ni pani ndi o man pani da bia ɔba obetwam so ni pani bia obesia no ɔda nti ɔbɛkɔ so atwam a nya duabɔ ne abɔ yɛ enka bom ne ɔdɔ ne nti asie yɛ ni a ɛnu nti ɛna ama we ni na esisi aminim ɔdi mpachi obi busa asasa ma fo matimi ayi pm na na da bi bapem no mu ntimi nyi mu ni bi ɛyɛ aburo no mu di yɛ yasami man fo ɔmo wɔ dream center ɛyɛ aburo ɛna mu di yɛ Denti na make asa. Enya bro no mudi e PM keke. Enti mo ba ye na so na sia, mo ba ye na so. E ba be presa ye ntoma mo. Ka mo ba na ye sia ye ne mu ye ya. Enti ba ye mo da na. Na mo ntimi nyi PM, mo pa mampani wo mo pom. Common PM, mo ntimi nyi, mo pa mampani. Mo pa mampani so mra. O mampani no ba wa no be sia na. Kani be no ba be sia na. Enkani pe ni na se me dia me say 2024 me mo rewu. 2023 me mo rewu me nto aba. Boa, ya ba mo ato. Kwani me nto. Me nto aba, ya say. Ni asami ma fo na yen, eni e pe ni fo mu di yan bro. Me ba begina, me begina nto ba to aba me. Kwani me dada me kura na me se me mo re na egu me kwa kan kitchen, me na dia me. Me da say. Hello me mo achi. Buakem. Sa asem we, asem a esi ehwe ne ka. Sa PM asem no. Asem a esi ehwe ne ka pa. Hey, Kotoku mai. Mi Kotoku. Oh my God. Yeah, di adani. Say we asi mu ye di adani. Adani nkwa. Bayi kwasi aye. Sue nyansa. Se wa hu nyansa. Obayi o manyina. Hello. Hello. Aricha ba mo akwaba. Yeja. Pacho France na ga Safi Kroba so. Me pacho me ka Safi ko filmu onabo amatimi. You wanna be it you? Yo, meda was me last time by akonya wo de mame. Yo, nen ko masem so. Abusuafo se si a fene Ghana eko no. Ena na obi trafi ko filmu na wo ka no. Gates na me ba ye ka ho asem no. Me am ni fanifo na transfer. Se si a ya je ate ho so eye. Aduma bi a se se ko so e wo ko filmu bi sian se de. Yen no ye de ho asi hopi. Se abana etuma ye ne be ye aduma de aboa because Usi wudi wani to penny bisua. Ubedi udokunkwa. They catch your plane. Nobody is ready to assist anybody. Obia ye ready to obia. Well, na adino edubedi na ya bro. Beche enra omampani eba ofuase. Ene na nsa na oba beba no. Koshe machine se di begu ye kwan su se omoye. So waba okwe. Ometo so ya na. Omedai. Mina de katro. Sensioto na machines guma ye chakwan because omo so mampani ba. Enfia PPP a omampani ba yi. Contract e ti kwan so. Wa parking the machines e de ko ba bi. Na ye to omo mu a na ye hu abrosa e be dan ye yi. Won, enu ti bia de eduo no. Oman bia so assembly man. E bi na wo ka se odan mu ntumi yi PM. Wa wo sha, we yi abro ni ba yi. Abro ni ba yi. Assembly no enkoso da because omo ni PM. We the woman. I didn't have no. Or die a strong MPP zone. So we PM. Now or that money across. How much your money day? Oh, I do maybe a same sorry because say a 12 of my assembly members. Now the moon to be PM. Now assembly do my dear Kosoa. Now much your day. I don't know the other. I saw the anybody. No, the Akata. The young friend wanted to go through. Yeah, Unim. Oh, Covid body share. Megina en KFM so na maboma baso se asema ye tiam radio so kan magia tum na mangasa masase kam ho aboma mu ye mu kurom gates mamum pa bada se mu ye na ban so ma fine o me so ma munyire mo ho mu de munye ni kakaka sa emfie num achi no ubon say yes
ya chechiri kuro efe no kofi ni mo e de agya nchirima baabi adu de obi anyi ni kuro Nyami so pa ya ko se sa na e be ko no because we do need to obi so a obedi udokun kwa ye wa himfo so ha omo bo ye ti dom ye pastor se omo de man ye se abesha community center bia ye kukura tu ehun so ayeye ya ko fa de beti so ye se so ina ye ntem obi medada ya nta wo be ba na abo ye ho enti wan kita wo ba no wo be ka asem na ento asumu a ye obi ne ho betio fa na se ye ko no enti obi enti na me kan no obi amon de se no so mo den na assembly members no mo mbia no omo so initiative project omo ni ahifo ne ba ko mo ni ahifo ne ntima so assembly member okogbu eyi asika anya assembly member papa ga ma committee fo na nye na wo ye adwuma eje ko film otu aso abako ka de nka nidi wo mu dada okay anyway why dey okay oda presiding member ni do mu timi nyi enye nso ne esu wo mu timi nyi aburo anim papa mu ma ano mu timi nka oda MPP ne mu achemienu ede ba yakọ ba mi ensan kura emu achese etu inti nka bom ni odo bi ni ho ebi ni ho inti wo mu gina ha na wo mu gina ha na no no abo amukachi first ayi no nya 10 ana ayi sachi enya 17 wo mu ko bo so biom se na amukachi na homework yi ana kwa 14 wa twi sachi de 3 abekane de ho na bi wa twi 4 abekane de ho. Now former presiding member Emira was signing off oje adwuma no so obi medini ade no anwuma odija odamani I don't follow me. Radio papa. Ampozeke. Thank you. Anwuma wadi suma fidie. Asekwa ndia meko na mahu machi. Agade obedi made. Na musika so ada enye. Ono okro no. Eye ntiamu afidie. Utiama na yiu. Amabuaju azezi amabuaju yani legends anopa me se mi pani pomba ba register Ochimai Development Association no o de oba pa register we ya me se me ye ma vitamin ye twa vitamin pa cho ba be adu munya ahoma no mai e dey ahoma no ye production e pese 1 or 2 course bi pam bana. So special dedication to Castro there of the New Patriotic Party, former presiding member Achim da usi from say we Jacobus Mani Premienza Amfa Anyuma Dija Kwani Edas Ama Buaju Selewa enipa omo from pem abetwotwom din wa ha se omo pese omo join Ochimai Development Association no I say quarantine da kon owo Achima Boabo adotai watu 10 Ghana cedis Victoria Oforiwa ewa Achima Boabo adotai watu 10 Ghana cedis Ativu Daniel Atavi ye Atavi Mr. Atavi Daniel Achima Boabo watu 10 cedis Ansa Emmanuel onunzo watu 10 cedis Achima Boabo Adwa Roberta ewa kra watu 10 Ghana cedis BB Bosompem Achimda watu 10 Ghana cedis Nana Asante ewa Achim Asani watu 10 Ghana cedis Kwabena Buahe ewa Achim Abuabo 10 cedis moyade meto aso yakwade yanso
Okay, yankwa ni anti komo ba kumfi ona memeto aso kwabena bo ahe achem aboabo ante ata ono so achem abenase ana okay ana Philomena Dwamena enso e wa achem aboabo 10 Ghana cedis ahimbiom achem danfo yankomra ono nyafo papa ya anopa ya mo ache ya baba ni na apani ye de ayo adum ho ye sana ho ye ya tere yami ase yesi achimi down Old Town Methodist School no eno asene electoral area fitip class 6 ekopem class class 1 ekopem class 6 school no na ye nso ase ye jade ato eno kre without seeing that any I'm going to make chairman man for war asene semi down masi amara ni tan before 10 million na men come on. We also make chairman former PM. Asimedi Kasho. The make chairman ya commentative farmer. Any assembly members are no more. Na wanja amuka chiri sechi. Assembly members are more. Okay. I know clear. I'm say a dandy Old Town Methodist war. Na I am a dime and Kasa editor classroom with you. I say, I know Mamma suggests some for some basis I use classrooms with you. To be a second damn Akusia, I say, yes, you know, I know the open with your bra. I say, I hear you come who and mum, now come Kusia no. Then when you the buyer no more who would dine in my papa was from. And I'm going to see that you. You see, I'm a real dino. I don't know if you say, so to train, and Colin never be on the call a dining. The boy trade called a contractor. I a contractor, no, a former, what do you call it? Chairman, a year to my woody, and a suit of contracting with the man. The dean, a could be answer. A diamond who says to a Yakobaya Fini, I be dano. Problem the same. I don't say some manager just a chance to the body. I won't empty and see what to do. What could you do by any kind? Acquire or the football so. Still, as some manager, I won't pay Uncle Charlon span and I charge it in Tinity. And from a good answer, I have idea. I won't end to. Let me see. Oh, I don't will be a print the gates in Kanya be a woman dear, and a woman call I come answer. Now can you a chance to dine there, send there, who threw to never cry and to be a mutin about it. Macan, every Akobaya fini. Just the last week, Yana Messan Corn was the best seminar with Jan Twassern. He said, so to turn and Kalani, who may be a dinka. And she goes a lawyer or semibo, sir or semi, Senadina Koyan, Wakano, opposition trying to a company beer, a muchas along span, Libby. What could you come on, ma? Namia Duma, on Babi. Na omoja shamba na tena bekana mapa na chono bati obekwe no waya amoduma ade amam na misimada na se na so bitami anana ewo na wadaru mo we de waya de pa wa chese ya assembly mana odwen o manfo ho ni chitu ni nkwada eco school o Methodist hoyi na contract na omode man chema awudu no omo ye specifications say ye pese wo de long span na e boso eno no akofa short span aboso nti no msi ontutu na na anu dia mesre wa ka tumi hu anya chama wudu aka mu bisa na mami because mi bisa na no wasem o chese de o man tian manu se bia on fa long span na say e chere no won wase afede ayesa no na me nti ne ekoso na oh ana se bi school dan ya mu ti yi e jana bia kura ba ko ni school ni dan ni mu the whole matter is school net one kwala ni ya jaran bia o school fa ya hwe o Facebook yi omuni yes school no na toilet nka ho you said the whole school na Old Town matter is one e jana bia was any school ho enti mi sami bu se honorable se nkwala no bibi e kan ma amode fa he ese ngura ni mo wo na nkwala yi ekokose ese teacher for enya de I maka assemble I did at home and several times. The Bian become one sem, except the Benya Hong Kong. Sir Uba, a Anglican school here, or here, and also from KG to primary.
sɛ matumi akɔ hɔ akɔhwɛ kg atonko bi a nkwalaa no kɔ so no a owura bɛho amma sisi a me amede ahye me ho akɔpɛ nkɔfoɔ a mesisi a toilet no mede ho blocks aba me nso mesi bɛgyina mu ama mesi toilet no de aboa me manfoɔ no ɛwɔ high school mu sɛ wokɔ hɔ a ɛyi sɛ matɛdifoɔ nso de abɛtumi sɛ ɔmo so nni nti maka kyerɛ mahyɛ ɔmo bɔ sɛ baabi a mɛfa biaa mɛhwɛ na yɛtumi asi toilet no de ama nkwalaa no because maka wɔ assembly hɔ sesam bɛbi akonnwa yɛkɔ bɛyɛ tiri wokɔ a maka kankankan na mesɛ sɛbe mekɔka a ɛnsɛ ɔmo fi sɛbe madwene no ɛnsɛ atɔ kyema kakra ɛna nhu a mɛka nti maka ho asɛm bisa mo assembly hɔ no bisa frɛm mc na mo misa no sɛ how many times am abɛka ho asɛm sɛ nkwalaa yi ni sɛbe agyana bia nti nkwalaa yi na nwura mu na nkwalaa yi kɔ baako a na wɔ anglican school skabufoɔ yɛ tutu nkyɛn sɛ wɔsɔ tutu bi yɛ wɔ mu nyinaa kg ɛni bi sɛ sɛbe ɔmo mma bi na ɛkɔ saa kg no a awde ka kɔkɔ hwɛ agyana bia wɔ hɔ a yɛsɛ sɛbe maka kyɛ sitafoɔ sɛ ma mo bi angɛ nti malɔko no okay honorable yɛnyɛ no one by one mesrɛ me bisa o deɛ mehwɛ o facebook no deɛ nokora ne nyamea no mu nie ɛnso ani agyana bia mehwɛ o facebook no deɛ nokora ne nyankopɔn anim nie na sɛ wokɔ assembly hɔ na worezi the issue of toilet ɛma methodist school na ɛmuaeɛ bɛ na ɛyɛ wonya me na meka no mehu ansɛ this time around no I don't know. Toilet baako na sa wɔ baabi a senior me am bɔ no ya senior. Me am ti ekoto me card ko ye ho. Sɛ na se kura de bɛma me no kura no. Obi a efi na me ka sɛ asamba no ntimi nyɛ ma me. Ni wo am ko si ye kura no. Ɛna me ka sɛ ka ye mbie afe na ma hyɛ maka ma afe de ye si nyame bɔ brand e bai. Ɛna mo bibie ɛsa agana bia no de ama me. Na honorable yɛnsusu a yɛde ato twa wɔ peace fm ne Ahenkan fm so sɛ baabi awiase kɔ ne baabi a yɛmmɛn yɛkeka kɔ no ɛgyiri sɛ yɛn ɔmanfoɔ no de ɛhyɛ berɛ hyɛ yɛn nsɛm yɛsɛ yɛboaboa yɛn ho a for example abaata mo makɔ methodist school yi ɛne baabi a school yi si mpɔtamu ne ɔdaman yɛntimi nka sɛ yɛmma yɛdaakye na ɛkɔ school wɔ baabi a agyana bia nie Methodist school say enye 50 years o kwa be 100 years o anamboa enye Methodist nko omo talon omo ya jefen Anglican ni Methodist omo bi enu ni na bia ni bi isi akwaya me how enti na de bia me ka me se me manfo ni se omo mboa me nko ama ye bia baako promise egu me so wo sa bo no so no every day aje me na me pɛ me sika ekwan bɛ ne yɛnyina yɛmfa so a yɛmmoa me de me pɛmmoa sɛ yɛnyina yɛnka mominya ne de ɛnde mani gye ho papa odi ebi na me sɛ agana bia wɔ nkwala yi ma sɛ sitafoɔ ne bɔ sɛ mɛhwɛ kwan a bɛfa so a mesi ta agana bia ne de ama nkwala yi akɔ sa agana bia no why estimate aba cost to bɛ sɛn sisi ana estimate na mo de ba ne de me yɛ no me yɛ kɔ bɛ almost about 800 Ghana cedis 800 Ghana cedis. That be can you 8,000 8,000 8,000 sorry I need a video 8,000 8,000 Jana be a type ben na ye water closet ultra modern yes and the ba and I hono na ye tiki mo private fee e also ma kwala ne hu senia ye fi eyisu Jana bia bai na akwala ne di nyi no na akose ne tirim na saa 80,000 wuke no ekwan be na opese ofa so na wunya emoa ben ekwan be na ofa so apɛ saa emoa no sisi ana ma ye sɛ enipa bia minimum penifo bi no mi dia kontum no sisi ameka sɛ obi ama me blocks nko ɛyɛ 250 blocks ɔso de boa me na me panye saa agana bia no amount ikusu a me de toto penifo asɛbsɛ bi gane to ma madaroma ɔmo tie mi na ɔmo boa me no me de agana to ma they say beye abetia yaman kwala ya ansa na atufo ebisi yesi honorable dia me show Facebook no kwani nyame anim ni areho inti assembly ho no municipal assembly ho no how ben de ho esikasam na enyina yi eyente ase eyodɔ ne nkabom de ba de potenti ena nwoma nkitinkiti ti se jana bia ewo school mu no wodane ne mpatama no chese school bi wo bia na aite wanya de kase bia ma eno kra ho de ede na ekoso assembly ho a ya ye ni ho bi no wo de owo ho ede na ekoso am se do ama mini se priorities no ana mo hu ni yo ana ya akasa ka members no so no minim division au kan no kra de ba ko no kra
ɛno nso na ɛbɔ because me hu ne ɛnyɛ na mekɔka a other side ne sɛ sɛ ɔmmɛboa me na yɛahwɛ yɛ asɔm problem no na ɔmasɔle de tia wo ɛti me ma imagine sɛ nea mɛtumi ayɛ de aboa me mamfo a mosomaa me de tumi maa mehwɛ me sɛ mɛtumi ayɛ adwuma no asoma me no kakra mɛtumi ayɛ de asoma no sɛ mmere no so a mɛtumi agyina ɔmanim akyerɛ m nea mayɛ no ɛno na kyerɛ m sɛ me ankasa mafa so a meyɛ because medi asɛm me n'akyi deɛ a metumi sɛ wohwɛ runabout a na me nua yi ɛka ho asɛm a wɔka yi ɛda hɔ yɛ amana me ɛna mede me sika ɛkɔtɔ nwea de fɛleyɛ ɛda ha wɔafu anim ɛda hɔ na kɔ ministries the whole of that ministries ɛkɔ anim sɛ ɛna wokaeɛ no so mampani ba a kɔyɛ ma nso kwan no wɔsɛ yɛ apaakye akɛba bɛpaakye wɔ sisi a ɔnabo na kyɛ sɛ nsɛm a meka radio so nyina no wo ne meyɛ adwen o me nya adwen sɛ bemmerɛ pani meamdi me sika ade a mespɛne hɔ de fele saa hɔ no ɛnu 1000 me na meka kyerɛ anɔpa yi bikɔtɔ nwea one trip mebɔ mmeranteɛ a ɔmokɔyɛɛ no so 300 ɛna ɔmode fele hɔ no nyinaa maayɛ sisi a nsuo ne san totɔ no asɛ ɛsan yɛ biom obia ne tua obia nka hwee mc kaa fa hɔ ayi akɔte sɛ naakae no hɔ no ɛsɛ sia bia mso manya kɔ abaako na kɔpɔ bangalo no nkyɛm sɛ mu nsu hɔ na ka fire tender bi kɔ another ambulance tu ba na free kɔtɔ fam tim a ɛno sɛ ka no ɛno sɛ deɛ ka bi yɛtini bɛba hɔ sisi a moma yɛnka na akandie wɔ yɛ mpatam a no atɔ sin paa o atɔ sin o sɛ assembly member ɔno wɔ assembly wakura tumi wotumi sɛ ɔyɛ very passionate ɔdan puntuo da n'akoma so nti bibi kɔ na ɛnya a ɔntumi nka na no ntum wewɔ kɛ yɛbɛka sɛ ɔgyina bɛkum anasɛ nifa because wɔka no korɛ ei na sɛ deɛ kyekyere man ayo ɔnabo yɛde wobɛsi a ɛpɛ sɛ yɛnya kyɛ ma wodu na nti school na yɛahwɛ wɔ facebook tantantan ne nkwala nda so kɔm ei na sɛ foforɔ no nso a yɛtimi nso a yɛalɔko no a nkwala ntimi nkɔm nti ɛno nso yɛ madwengyɛ sɛ ba makɔpa no kyɛw ɔno no adɔro ma mekɔɛ no deɛ infact ɔde ne deɛ maa me sɛ papa waba me nkyɛn deɛ ɛkwa bi a mɛfa so a mɛhwɛ waba wuti wago asɛm a waka kyerɛ me manya ne ntia sɛ ɛna nopɛ yɛ nkyɛnse no aba bɛdu ɔdan kurom ha tie bi afiti dwadɔm bɛbɔ so nti mɛ sɛ menya kyɛn ma nankasa na mebusa no because mede gyanto akɔ akɔpa no kyɛw infact so mu ɛna ɔno aka kyɛn sɛ ne maka nti bɛbi ɔbɛka kɔpɛ sika biara ɔde ba bɛhwɛ akɔfɛ kyɛnse na de abade abɛgu dan no so kamigya kwan me producer kusi mensa kwaku anim kusi buadu atia me na so yɛsɛ woyɛ chief whip ɛwɔ assembly hɔ yɛ no korɛ na me na meyɛ chief whip ɛwɔ hɔ na ntia no mmerɛ mu no ɛsɛ aban no tuku saa ne deɛ a agye yɛ san ɛyɛ yi foforɔ ansa na ɛti sɛ mɛka sɛ meyɛ former chief whip nti yɛnya nya wanam sini sɛ yɛnya pm no ɛna yɛakɔyi ɛne yɛ chief whip foforɔ na pm no yɛbɛnya ndabɛn ɛno deɛ sisɛ deɛ yɛ asɛm kɛseɛ ɛne wɔbisa no nti deɛ moyɛ ɔdaamɛn ɛbɛyɛ yie braba ni sɛ ɔmo kasa no a ɛsɛ obi a na biribi yɛ kakra ɛfiri sɛ nokora deɛ yɛ baako na mɛka pm no aba no ayɛ no ebi na sɛbesɛbe aborɔ ɛne bɛyie ɛna abɛhyɛ mo mu ɛna ɔmode yɛ saa tumi no abɛhyɛ mu ɔmode yɛ saa no medwe ho kora no a meakasa no menti aseɛ sɛ yɛtumi to aba na ebi kɔnya 10 17 na aka bɛyɛ mmiɛnsa pa a sɛ yɛde ka ho na kɛdi wie ne nyinaa kɔnya asomdwie kɔtena no nnipa da sani ɛsan ayɛ ɛma asan ba bɛyɛ 14 na sɛ ofisi sɛ ayɛ no ɛdɛn na akyerɛ bio mu san kɔpɔ obi foforɔ ba obi bɛka sɛ ne deɛ ɔkɔ kɔto no akɔdu saa 20 ɛyɛ asɛm members no mmom na yɛdi ɛho aborɔ ɛnyɛ obia na yɛdi ɛho a yɛn na yɛdi ɛho aborɔ because ɔmo kɔsɛ apɔntees no a menyinni ɛnyɛ apɔntees no ɛyɛ asɛm members no mmom a ɛnyɛ apɔntees me san ka biem me sɛ ɛnyɛ apɔntees no ɛyɛ assembly members no ɛna yɛdi ɛho aborɔ honorable payo sɛ obi ka sɛ leadership in ɔdan akrahye a wo ne ne bɛyɛ adwen na sɛ wo ne ne nyɛ adwen me ne ne yɛ adwen yɛni lead ayi akokodurofoɔ mɛtena gyina anim aka nokorɛ saa nokorɛ ne yɛntumi nka no ɛna yɛdi yɛnya no okay nti kwa bɛ ne yɛde bɛfa so wodi agye ɛsɛ ayi onyankopɔn ne gyina onyankopɔn agye onyankopɔn ne pɛ ba sɛ mi nipa mu paa deɛ mɛka sɛ neɛ kɛbɛyɛ den because yɛayɛ nyinaa ɛpɛ sɛ yɛde boa na kɛtumi nya pm no a because ade wei statee no ɛnyɛ nnɛ wayɛ sɛ mmea ne members but still ɔmatumi ayɛ no ɔmayɛ no deɛ a me sɛ menim nya mɛtia ka bi mu wɔ saa pm abantoɔ sɛsi a first no na
amamuo mu nkomodie wa assembly ho na emma bonten se kane bi atwamu no ene radio stations adoso odan potemu a de mu ye nyina amansan ni tua omaso ete wa Ahenkan FM ene other radio stations samu mu nam krom na motete bia ana mu feel san amanfo ya pa ba omo ho nti mu ana mu feel san on papa because you took me by mama na some better na some bio ai perfu atwa kwana yen so obi na de wo ba he dia ana wo ma ni gina so no no say yeni say dia na ya wan ka sa some gabe onya badimba se wana wo oji wudi awo fashion awo tima ade ma manfo na onya ne sebe ne awo ye ani je ma development nko so ai bono no so no ahoya ahohom abɛhyɛ bibi ho yan mu kwa ya gyina mu kwa fi ase ba ya no se ebi kwa fa ho tan awa say including my own members asam members ni bi because every day omo ti ho na obo modin abo ahon kwa kopɛ ade ba ni solid tiawo honorable yadi esusu say baby adu e was say yakeka ya hu bom ni enya nipa dodo ya ma a small calculation bi say ye panipa 30,000 in an association 30,000 no say obi atua common 10 cedis every month you 300,000 that is 3 billion suku ya wu kamui enka ya masika so wa na toilet within 3 weeks na yesi yakọ wenya afina PM nsan wenya afina coordinator chief whip sa adwen ne yedi aba se ngeke ahumomu no wo honorable paya usom say ajin papa se mi say ninya de bia na me kan no adan me ka MP se ni sika kwa na o se common party 8,400 yo di mami se o continue kwa na o to aso emma me paya na akon amwa sa 28 na me de ba ye kwan opam no man to aso no mami afi baako me de ba ye go ama no ho ka so man ka hu se sebe eyeye nyakopon dum ya di nyansa dum ya yema nyansa ni nyaduma kata me da se nyame sha wo se nyakopon dum ya no di nyansa dum ya yema nyansa ni nyaduma assembly members kokoshia so moto abayi PM no ekoya 14 enam so me abie tworo konkon Jeremiah chapter 14 verse number 14 and the Bible says then the Lord said unto me the prophet are prophesying lies in my name I have not sent them no nyankopon ka kira won say adifo no wo mu hyam komtrofo omidim mensoma won inti 14 de unya pe yansoma untimi fe ni PM da la ilaha illallah Ahenkan FM ni o e wa toye odi Ahenkan su ni kila bobonua mi free am mi tu kwan achim jodo senior secondary school is 50 years old hooray honorable Kasrada unyumnie akramo edeu osie depra Asem kanweda na se me pa me MC ya awurade nyankopon me so odan man me nka nwumanum kamunim besi agongon me kamunim besi agongon na se MC kasa organize ni pe word da na ya ne kakakakra a develop ya man ya oh na kra be order se MC kra no meeting keke meeting MC no ye keke kra be order se wo ha na aboaboman MC abodwa se mpese aboabofo mu kwan mo ya ni maya asabie mu sei pese me ni mu nyina ye kabom me MC mikutaska 200 we mfa 50 metro so we mfa 1000 metro so we mfa 20 Ghana metro so ye bosumi bi obi abetu sei ye de chichiri kuroi na ababufo be na bibi kwaso a awurade nyankopon. If we cannot use our numbers to develop our communities, what else can we do? Ya kwa omano so na ye ne chairman Audu Isaka kane na ono enoyo otitenima MP Pamanyuko ewo achimda ne potem chama wada omano pe mo akwaba mo achiba Ahenkan FM so mi ya mejo so no pombo ko de boko na o adumara kwa ye kwekrem ya Methodist School bi ewo ye Facebook page Ahenkan 93.3 FM na honorable Paya ya assembly member wo pomo de atu anim say woni contractor aban de adwuma ne ma wo say ye
adwuma no wawie akwa akosi sɛn me nua me da se anɔpɛ memfa wɔ fidie so na mentia atiefoɔ ne ɔdaman nyinaa ɛne me great party new patriotic party me nua me da se wabusa bi sukuu asɛm yi abɔ ɛno kora me na meyɛ contractor a aban de adwuma no ama me na me nua agya contractor wonim sɛ yɛma contractor yɛwɔ consultant a ɔsupervise adwuma no consultant a ɔsupervise adwuma no ɛyɛ Brim Central Municipal Assembly maybe start adwuma no me no nyina na ɛkɔ forward bibia anamo bi a metu adwuma no ho biara no me no ɛna me see school dan kama me bosso me no mo na fa adwin na yɛkɔkɔtɔ roofing sheet ɛna de buy sɛ woga sɛ oni ɔmo sɛ ai assembly ni yi mpanifo a ɔmo di wachi anasa sɛ menti ase o sa me ka sɛ municipal assembly na consultant it means the engineers okay ɔmo na ɔmo supervise adwuma no because ɔmo na ɔmo consultant okay ɛna yɛde bɛ bosso actually na minya ne ntiye sɛ yɛse municipal assembly leadership ne sɛ school na biology complain say adan na long spine wo ho na me bo short spine nti omo so mo per long spine and in fact engineers no so mama hu say a long spine and I say a short spine all what they did is omo need me to market na me kokko tu aka na ya ba bo edan no so the boss we are afraid the leadership of municipality also say it's supposed to be 5 mm 0.5 mm na near me the boss no 0.4 mm and the omumpe certificate am raising you know deducting roofing sheet sika no every certificate in in a normal circumstance no aka me no money roofing sheet asem kan bia biom because my aduma wie wo see roofing sheet ni nye as I said Mrs. Fine one man says me raising certificate and what roofing sheet sika na free mo what your free means when you want to be here. Think I mean, only roof your assembly. But Honorable Papa, they will respect man power and also respecting me. Babeka, Masom, Semay, Mino Cassa, no school hormone and a pay. Opa, if you are boozing of it, my father, Baba to say, yeah, the roofing sheets long spine. Abba, I have a pada and also. Now I have the boss. Indeed, I'm not doing by a Benada dear. Na roofing sheet asem no na aba awieye na wow and na yase wo si wie 2020 inti esiwa emfie mienu ni a school phone kom na ho den kyesen na ho den da so gina ne na so se da bia ye mai koma ye nkwacha sembo ni bia yeah project na gaza no emfie wie 2020 contract ne de ma me July 2020 last year, 2021, October. It's exactly a year now. Wonderful. Yes. Okay. Enti said ya wo ka Ahenkan 93.3 FM so ya wadu me say hwebe na wotwe ebesi me de enkodu ni fiada de na enchanse no what to short span de e the long span na boso ametu akotwe de atwere. Me ya me so pakra sisi akra suma for no gumna school o ma ba sisi ye adwuma. Quick one. Honorable Papa edi atu anim say school dan fefe a yanso ya nigu so ya hwe onye se bia unya on ye hu o ya he Facebook live ye hwe no ya se school na we see no toilet ni ho ntizi ankola no say afa kan ma omba fine get for designer am the man no specification am se menya na no na me ye me start ye adwuma no ye dey asobbo for my start se ye adwuma no me hu se jana bia any contract ni and the consultant agree which is the municipal assembly. So a very beautiful product like this without Janabia there. School no so many things only Janabia. And as I said, municipal assembly now come through letter and they come get fund, a trick get fund, agree a bus will not get fund. So yeah, BB now yet to me the year a Janabia account, but no for the contractor.
adwuma yɛ de maa me deɛ ma yɛ awie afei na me so medwen ho ma sɛ asɛm maa no ɛpɛ sɛ ɔyɛ gyanabea wɔ sukuu no mu me so medwen ho sɛ mmoa a me so mewɔ a mede bɛboa asɛm maa no na sukuu no atumi anya gyanabea no me so mɛyɛ na makotoku aba yɛfrɛ no sɛ Methodist school no so afa ne ntoma pɛfra because anwanwa sɛ ɛdan a yɛhwɛ me da memfa m'ani mehu ba deɛ mehwɛ o TV so yi deɛ ɛdan fɛfɛɛfɛ sei na nkwadaa bɛkɔ school nkwadaa nso from P1 to P6 nkwadaa ebi anyinyi abaayewa bi kɔ asabe ne wabu ne nsa ɛyɛ so onye baabi kɔhyɛ siesie ne ho na ebi ne school mu hɔ deɛ sisi a nkwadaa yi na wɔtwe wotumi wie na ne na wɔtwe so mpo yɛsɛ ɔmo nkom a sɛ ɛne deɛ ɔma de asɛm bɛba paa wɔ Chairman Audu. Na me ka sure say me a madri ho ehu say as a sanka consultant for the krata a market fund nanka ye allocation of Tanabiaka design ho but as we speaking crime say get fund for now rectify some mistakes no so some new design for 6 units no am dey Tanabiaka ho but ye there it's say 2020 project na eno ye old ntina Janabia can na asamo man na momenya ntia say or babefi Janabia and with all my support the budget no me try say at least na photo half of the bill amalona or the Janabia Debi o asema o kan kan fam so no ya record da ho say tete we the guy honorable Chairman Audu asame man say budget na be 80,000 into so be for half of the na just 40,000 be soon Yanvanto record so say ubefru upeme di 40,000 ama chairman honorable papaya na odi ahye Janabia ni siase me say uni how o ha the same dabi oga se mini how a unyi asem na no amanfo nso utie me say obi bia oni me Alhaji Audu Isaka former constituency chairman obi bia oni me nim say me yo say eye Oyo honorable Asem man akasa nim say me de o say eye Oyo enti kwara bia be fa so a me ni mienu e be say Janabia ma school no de odi an say oda go ni akato say yawie eya sampa nanso sukui wadaroma wosi enani koya wo bebo so kama se nkwala ni koma ebiri be mpoti na mo be hye sa Janabia nase na yenso adi wadanse ni akosere mo ne bi abeso mo de ne so na make a tell say radio so ana anapena minya ne tie sa samo man e ka say ono a ehwe no wasi Janabia no na me so mi gina radio so na make a tell say me no ka say wi a me nya samo man be din kita ho no yahia kwa ya be fa so a Janabia na e be si kama na obi ehu say yes o ta method say Janabia de ejina na so no me nya samo man ya say de ye be ye ama school no so afa n'entuma faifra we de empanfo buba metebe ye de kwa no manuma kroma ye nyi prebu okwa ho asema wo kan eto asum magiatum metwen na wone asamle ma ahia da sene ye ba bebusam samu hia na kosisen da be na mo hia se ono abonyam hira o Chairman Audu former constituency chairman ma achemo dan ene wakobo dan so ye se omso mpe lost fund ntizi a lost fund na ababedua omo de boso say ni echechire man 81 to aso no wonye ye peniye school dan de wasi Janabia ni ho fire bell man from Asem semosime ya nako ya Abozeke thank you radio papa Abozeke thank you kuzi ya me final call na ma say be line na yapon why they go for abayan bra na boajo association komambo ajo mambo ajo sa Zeziaso
Okay, yantin koma we so everywhere. Ora Kwame Asuman. Apani yamwache. Eja. Na wapo mboko de. Adomo. Ene nyame ase. Pacha wote achimi dan brono benso. Me o Jamaica. Okay. Jamaica how ben e wo ho a wo pese asemi di kan ye tiefo. Yete ne atwe mpanifo adwen ba so. Jamaica the problem wa kese pa my ye tifi public toilet bi wa. Kese pa Oma bitu eyi ejana negum. Na omo de soda bi na kata so I generate mosquitoes wo e man temwa. Pa ni idu na bi na se a unze too bad. Moyen kwa o man temwa. Ejana bia na omaye free ejana ni mu no na ye de agu abonten sa no. Omo de agu ai. Omo tu amna no omo damp egum e public pa o. Jamaica as confusion pa nye say na mesiami busa o ayimfo ne tu sa na mo we me pacho ne assemblyman ejuma no oh yeah be na sen nie be 2 months getting to 3 months sa na titi nyina mo ya na say we new formula odi aba new formula almost I and she said for last time committee for the bar say ya the almost two no maybe I almost two no I want to do almost two in the grana and then I saw in almost 8 2 so ti ma moti Jamaica ho no ensunsun so bone ben na we enya wo so that is me I make as a crime asthmatic every month be I send me to and I make hospital because of a bad scent we see experience mosquitoes typhoid too bad because you see Jamaica ne abeshe confusion the cynical asset cynical no mo ya you see no corona ba first one no mo ya nobody can bu no ma say see it is here no abba confusion na esi ba ko a next house see crowd and any ben pa o ma tu ebra kra o sa esi no ma se baby a ebra no ne baby o ma tu amna no very close pa ene ko ma nya ho sunsa so adachi bia obi o tisi obi nya ho sunsa so enye emwa kra inti but 21st century baby wiase adu pa na sabe jana bia no ye twam na ne yegum na takrom na wansampo bi di ho akoniaba na mo akohoba na echese 21st century if you are around crowd the over goes and wansampo bi akese pa o sisi no too bad who did dia what positive because we have one container one be so when you are for as community mamoto as community members and among na musu say ye nyina ye kabom ni yetu a ye betima so ohawe ya no community no se sia no ebi oka enye obi ana dina jema obi yi nani but mako bi e wo ma o mani abrende na ebetimi aka ho abom na ya ka tempeni fo be boa yan na se sa ade etimi afimante mu akra my crank and because there be one ye confusion schools abakro mo betimi dia ye hostel dia eno so betimi generate kama o man no ene wa be drum betimi dia ye there be one eye too bad enu ntina o ye ba radio so ye sire odaman se mummeka ye kwai hu na ye dodo no do so we nya adwuma bi a ye betima ultra modern toilet facility a untim posa sabi obi twanto yeah because yentimi ntina odan Jamaica na dia me hwe Facebook yi ye jana bia de gu konfinfie atwamna na tawo sa na ebi atwama hwe baby awiase adu Asem na ye kwanu ntu meka wona o mecha wadwe o
Mumra na ya moabo ehu Jamaica nipa etu onye nipa ketwa. Se nyina ya nye adwen se yanom mumma ye moabo ehu na yenkeken ketenkete mu a ye de ne betumpe we senka empanifo na modwen ho a ho engenye nso moda so yigu hoyo. The only solution they have now said the bombe yagu we say ya. Ena pani bi ante ho me pani bi te ho. Oyiwa to no obayi gwa no kon baby. Yari abeba nyina mo na mba yale. Yensu agatu anye. Oka ho asemu so a omuntie. Omubetie. Say ye kan ye hu bom na ye be doso a. Omubetie asem. Oma cheche ye mu na aye nkuma nti ana mu fi so muntie. Mu da mu paade ayeye. Munyi bum na mu meka ye ho. Say ye be kasa okom apani bi ntia. Ate. Nyame shirawo. Ate on shirawo so. Yade yabasum ye man. De betima ye bia ye beye. Ebre no so a na mekọ ankwanoma dade lumba. Ose me ye de metima ye bia me bre so a na mekọ. Na me nya nkwa nso de woboa. Gaba. Ye bedi nkomo bi sisi na metwa edin a aba eye enopai se wutimi ba nkan fam ha. Se wo betwo odin aka Ochima Development Association ho a. Wo ba ebeji odin o telephone number ani kura wo frim. Na ya ma vitamin baako. Ye di chow free. Se waji atumi se wo beke ho ne ayo daman, ya yokotokuman, ya achimansan yi no. Ye ma vitamin kanum free. To dia ni se odin nya mepie ye krata mu ha. Bra, foka bra, oba okuta 10 Ghana cedis. Ye monthly dues, bosumi bia obetua 10 cedis. Ye penipo makomako 30,000. Ni dia sheki nyoma wo mamu ha. Na mabwadu Philomena Dwamena o wachima boabo otua 10 Ghana cedis. Ohima se. Ohine se apel, okay. Ohine se apel. Ono so achim aboabo otua 10 Ghana cedis. Sarah Ajewa ono so achima boabo otua 10 Ghana cedis. Bra kwa me CMB o achim dan ono so otua 10 Ghana cedis. De tenaboaten ono so achima boabo otua 10 Ghana cedis. Emmanuel Bedi Akon ono so achim state odan achim state ababu no odan kwemu on de otua 30 Ghana cedis. Ena a free fa Patrick ono so achim dan otua 20 Ghana cedis. Veronica Dede ewo London otua 150 Ghana cedis. BB Bosompem ewo achim dan ono so otua 10 Ghana cedis. Ti udin nya maya bra ya bia humanum da to obagayam. Betro udin na eno ni the only way I bet me afa so a e baji yekuru e de asuo. DJ, are you ready with me? Check dial and kwanoma and can from be de yamre so ane ekọ ebre ye ni nka so enyame ne yabuafo akra krebe me betin komo bi afiri ho tibomodi na ma me volume apiatus osima me volume the main kwa about for here. The main crab about for here. Yani ametimi mimran suwana migo. Anu be subantanta subanfon. Mampene na mo fix mu community. She. Mampani ba na mo fix communities. Mampani ba na nso to ka se contact agina nsuom. Na mampani nso agina ho. Wei. Sa tetemne na edi we da amanfo na twamo. Ene sabim peduasa sophisticated minds adwemu do na aba. Muda muntra ho. Me ba digi dwonwom no kakrama mia. Me ma me mu yinu bi aba ha. Anyo wache. Na your friend saying. But your friend me kuya mo akwa. Ekuya amu akwa. Mami ekuya amu akwa free. Achim suadru. Oh, achim suadru de say ye pomu he ya. Na anope wa ma ne ye ha. Acho anope de abako. Sami baba ya otu na oyare. Nti obi di nkomo eche se yemra na emehu. Ti be hu a obetumi aboye. Edio. Pacho ba ne oyare sen yare be ne ha abofra no. Pacho na ade no Fred baba no siniti afi na asoneko seneko
nti ɔmo ma ɔkɔyɛ test bi wɔ Boadua ofiri Boadua na ɔmo so ɔmfa nkɔ Accra Ridge Hospital nkɔyɛ foforɔ nti ɔkɔyɛ na ɔkɔyɛ na ɔmo se ɔmo ahu ayi bi wɔ ne tirim nti ɛsɛ ɔmo yɛ ne surgery. Na ɔwusu ofiri adwuma baa ɔyɛ adwuma bɛn Pacho awie nurse na yɛn post no nti na ɔyɛ adwuma wɔ Jubri nkakra. Wow. Owie nursing college bɛn Me Pacho owie wɔ Techiman. Pacho private anaasɛ aban deɛ no bia aban ti nanka wɔtwɛn ne posting me Pacho okay na otumi kasa me Pacho otumi ka me okay me nua ba te sɛn your friend saying Priscilla okay now I'm on a microphone kakra man uko hospital no doctor no examination o see ya rebene how omo twa medical call akweti akotwa CT scan okay ti me ko twa no mo so ma say bibi e grow mitini nti me fi won na me de ba e be twa doctor no Jubilee okay no o refer me call Rage se me ko hu neurosurgeon ti me ko no sama me ko twa MRI okay ti me ko twa ye no na omo hu so omo say brain tumor wow. Nti I just omo ye me surgery no mo ye feel. For how long ni omo nyawo say? Started last 2 months. And it may reduce usano. How do you feel? Pains a yaw bi o man na say? Yeah, bo me I started me to me and John adwe to me ya me yasa. Uti no na dwa wa na say? O me metiko say na aso me kon. So me kwan to me me yes me to me and dan ajo nti o mo de me to painkiller so okay manu mo sa nti afide enhye da enye wow nti say de me tra se cha ebo me da hwa o say me fisa na mo de ko hospital no surgery no so be no say be cost o be sen almost 250 million 25,000 Ghana cedis. Wow. Almost say and your money in account, your man on base for surgery, and I just a miana metal, and near 60. 60 say 6,000. 6,000. Yeah, and no cut 25,000 no. And said no, now almost me with some say, hospital bills, no, and say no, 150 million. Okay, the say what they say 150 million. That is 15,000. 15,000 new currency. Old currency ni saying tetedie no. Tetedie is kind of Ayarisabian. A hospital been first and foremost. Rage Hospital. I won't cry. In terms of brain tumor surgery na. A be cost to saying what titi scan. Almost say 150 million or send my say. Your phone so na cool to mine. Wow. Mami na asi we adwuma ben. Pacha me chibayire. Mensu. O chibayire. Na se bayire che de nye ehun yale ni o. Ewiase ye o. O maye sen. Omo panini ana. We na toso miensa. We na toso nse ka chire nua. Na mienu na aka no e. Pacha move. Omo ye mpanfo omo ye adwuma na. Amba akona ya ono ye otwande oye provision store. Na anamombe na mo tuo se mo pe sa okay that is 15,000 Ghana cedis. 15,000 Ghana cedis. Wow. Tese kuta 150 million. Oba betima nya ne nkwa betima nya ne fa odi. Minu aba usi 2 months ni na yare ne o started pains ne severely. Started no me koye test into no mo say typhoid na me treat here. Okay. Into na egusua me tini gusua ya me ya. Okay. Na me complain to doctor no. Na o ma me you dey call akutiase me ko twa CT scan. Okay. Tu ko twa wie no na afei. Who 24 years old?
Therefore, say more joining a live for Facebook. Barrier ya buy afino enye finshare do no 24 years. Oye nurse ni a wa wie techi my nursing college. Ja all train say aban be post no nanka wetimi akwa na dwuma na odipa kakra Jubilee Hospital. And it's a brain tumor. Meaning about do a nurse ni educate kakra. You can say brain tumor area ben. Abnormal growth of cells. The I am mostly affected and collide ya one for some fluid be what I was say a flow to my spinal cord and by say into me uncle. Hintenina a man near Mini about so good you meaning Kumoka Krebimra. Chama Zadia Udian Croma de Menune Bogos Yata Frew. Minima so good so in Kafma, you baby Baha and Opea. Ne maame ne nam na omu tini suo yi papa akola no 24 years we wie techiman nursing college or training posting into an attachment or Jubilee Hospital abayo ne maame ba mo nanti se nyane se wanya brain tumor a che se be bosu mienu pe no hwa akola no Facebook hwe eni nipa wote ha yale ya na no yesi ame operation surgery about cost to 15,000 Ghana cedis. Me friend penfu a minimum we a penny a minimum me pesi a raise SK ahina ade be man in the first place no my uncle back to the hospital hospital no raise bill no de wa I'm talking about a more pro forma invoice ni nyina wa never try. Okay. Never bet in a match one. Nakupo nshirawo. Ya no be na nti okrom ha o. Anyhow, me no me so all cut apart from the surgery no 15,000. Apart from surgery no extra near but it to be will cost 6,000. I think I heard her right. That's true. Okay. Chama nyamisha wate saa nyoma we ya onyame bie apon akese man na emi de se uye kotoku de hye na bibi tochima na ye bopuma sabe kitwa bia nsa moye madwense mobabua nyankopon hira wo why mate Chairman would your former chairman for New Patriotic Party and West Central Region na ye freno ene anopei yenini di enkomoi wajatum se obebua minsu mabua bi yenya ye bobua bi kakra bi a yenya de be support ni agya akola hinkwa no ye behwe ohwe na no kasa ne brofo kra e chese she's very intelligent who go school when me wa say the chima krobo nursing minsu apart from nursing college no ko secondary school be me we wo asaman kasi asa school now your course ben general art nurse na your passion opese the bob bra na say na nye de open no na ja wo de fa nursing kakra me passion na me plan class next year nka besa to aso sesi a wo hwe yare aba besu awo ya wabemabu wo fi seri da so nyina ansa na wabemu ye me se me ho beto me sa to aso wow mami mensu wate mensu na empanifo se abada ho ya makrama nkeka nipa enu nti na kotokuma ye wo adefo ni nyankopon hye nipa kwa wo se nyame ahia na no yire mankwa na edi dabi sami meyi 10,000 meyi 2,000 meyi 1,000 meyi obi nso de 100 obi de 200 obi de 1,000 ube wanza kwale ya gene nkwa na nkwa na otiase bia 15,000 na sem fan say roughly 25,000 okay no ya kase ba ko fon famura onya obi ochi bayire onu okofa 10,000 ko fa no we but anintina radio stations yaba na mo gide wo Kristo mu say ye ni mpanfo be kasa kwan bia be fa so na wotwe mu ye be nya sika na wode start no eje etimi fa so cause ni pa won kwa na wade ni vision and mission na no say yanhwe no wa nya ne nkwa entimi nye den emmem timi ni abamu abamu mu say de waka no wate minim say areho e wakomam san say wa wo hwa hwehwe mu atimi say wo swate pa
na nyame wo be yi ate ti se na otiri che na se yare na ekuku tiri ho no me na me tina ntina me twitwa ya wo ya ntina me twitwa me tiri utimi didi ntumi me didi ana masafe ni nyina na me nu aba ugu ai Pacho Olivia Pacho na dia be wabo na mane onim Pacho na wotene nka Pacho metene nka se na ho ya din to no so gusu ya de obe oh ye you say yo ti ya tiam se enwuma mre odan enye ni bibia o enye ni bibia we yankran me se nan nansa me de ayi osenasefo omuso makeka mu ho abom se de ye odan ha omuso mu ye bi omasi hospital osenase youth association no omasi hospital me de omba peace of me no mo bon kuma na opare kwa for se odi se mranti anka so mo twa aban no makeka mu abom ye bibi dia me chom 2000 na su na ada Japan Japan o US anso de 1000 aboso manu si na Japan boga so de 1000 aba anopa kwa no fam so odi amanfo bua yen no abochefu agina afre so enti enwuma ye prese emra ye pomo no nyese bia ni se obi o na nse honorable Alexander Kwasiakwa ekwache hospital before hospital equipment enya de papa sa nwoma sa no ene ye pe enye bibia nti o enti atefo me pesa mo bam we say hwe se nye enhwani mu ne yen na se ye doye ho pa na ye doni pa enka nipa 100 penfre na nko bia ma 100 Ghana keke kienya 100 million pe ya kuzimebwa wodi hwe assist abayo woti wi abayo amono 24 years obirim de da choba ya makutukuman ukoka obi sa opa hensam manso fu ane ya menchi we pom ha mebwa wena gwa if you grobet ma absorb etefo mrem me penipa be 100 as ma sole se menya dia me pobi ama me 100 Ghana wa uni 100 ampacho menfre ka what you say no be afraid na so that or tip or say maminya because on be so bedin try odi ankan me pe o mo mbeti mama me 100 Ghana no pay ya ano pay so beti mama me 100 Ghana yemfa mo na abaywa we yemfa nyine nkwa. Hello, good morning. Good morning, my dear. Mbacho Frost o ka se free. Mbacho me ka se free achimi dina se free mami pramai. Mami pramai. Ani o. Mami ye nua be Asem ye pe ye gigi contribution 100 Ghana per head. Ubenya bia mai. Yo. Menye bia ma me yo kranfo ami kun we ne na otide so Yesu bi mu ti menye bia ma mo. Wow. Wow. Enti ye bon number bi on. Bona me ncho na plan paper da me nchen. Nyangupo nshira wate. Amen. Ama me hokura adwire me. 0244 okay, abogu dia so me pen na nye. Ye pen na bze ye. Pen na no nye. Okay, abo ma me. Ye ibenya daje ama. 0244 ni obo ma mo phone no we. Ye twen skade we abotra na adeje. Odi time why? Mate. Nti etiefo a mo so mutie ubetimi afre ye jimami number na eja number no 0201 94485 ene number be free but momo number no why ready mami me ka ta go do aka ka me na send am me say sia pato about 0244 to asma no 71 okay 71 26 89 me pa try edi e be ba odi ahenkan what 71 26 89 edi e be ba odi ahenkan why mo ye humani misisi e what se sia me de beba nya me come on
nyame shira opa oba kunafo ni kun na wotwe ne ne enso asem na kana koma say yaji 100 Ghana telephone so ai din okay I feel will be free. Hello, good morning. Hello, good morning. Ahomani di ngambo. Ahomano. Ubetima frɛ 0201. Young nurse, obekɔ hospital nurse ni na behwe wo. And the nurse ni na brain tumor abehana dwen. Baby a wadu no, si anhwa amoa na me mmɔ ne maame dua ana me nkasem ya nkyira kra no. Ubetima firi ne nsa. Agira ya boa no. Si ya amoa na yɛnte asempa. Wohwɛ na no kasa kwatim sa bawie wɔ passion for the nursing job. Aminu mienu ye ho dodua ne yakwa ya asabia. Omno mbehwe. Yale abebo no okwam. Ede ne yabo no. Hello, good morning. Nese no bonsam bi no wabetra oma no so say edum na ye pe ogiama kwade no. Mama telephone na mess up 0554 820 910 100 Ghana 0201 944485 nana ya onkansa nana ya wo fra kasa titenten ya ma okwan 100 di esi etimi hu wom yenko. Hello, good morning. Good morning, Odi shabe frozen from George Ansasechi apia sechi openi abawe ya semi wopa modi Okatisia be had good and neck of Monday, yeah, fine. And we'll go on pay for Monday because Monday, no, my own no, the patient is coming out to no. And Yantru didn't come home. George appear Sechi. Former summer committee says, do I so a man do by me 100 cities on? That's it. Nipa bebe wo den yo. Nipa wabo nipa wo swedru for kramfre so na yesi abawe ye gye ne nkwa something simple odo de eye nyoma nyina yie na mo gide si empatemofo amutie wradu yi mo ma abawe emfirim na henkan fe me announcement say abawe no oba ha no sebi wafirim nyame mpangu yete ase me mo ajo de she achimzo dru ni na o wane anwa banim hu bi pa set line so edin ye bietom sisi anso se obi anfra ka ba ti pala. Hello, good morning. Good morning. Ori shebe fro se na ka se frin we dey asemi ni o kwa achima sane de shemo nyami sha fro se na ya kere ta asemi ni na sane he nyami ni akra no pa me mo achi o ya me dio miss apel ya akra na mfie bokọ de na bokọ yede wase se anope wo himua wafra Ahenkan FM yenua be ya semi ene yedi wa bobo se ye pa boafo mo meboai aka me kuma yede ase eja ndi chiro bi bi ja ma be why ti ye pon ye mre fie on nana nyame nton supangu so wate akura we ya nyene nkwa me nkonkran me ka bibia ema ba veveze yale debi nyame ne bebem nye nipa ne beye me mo acho de sheba me mo acho. Hello ba cha frost na ka se free me ka se free ase yo ye pe mo ade aboa ye nua be si wa be fi be me 100 Ghana why crowd bachan ti yemfa number ne ma wa na ye ntwere odin bachan number ne wa ha ento wo se ne ama ye ho bachan odin de sen ye from sister Kuya kro ben so me ka se free ma asene achima sene sister Kuya nyankopon hira wate number ni 0244 712689 wate okay yeah
Unso betima frɛ na waba ahoma ne so. Hello, good morning. Hello. Good morning. Good morning, sir. Orisha be frost na ka se free. Dear friend Reverend Ahenkan. Yeah, Papa Reverend Ahenkan. Adumura. Amen. Opani asem da ye ponsuni anopai. Ya bobo dansem so abobo akwatia ba bia dun dia enipa nkwa ho asem ne aduri. Yesi ye 100 Ghana ofrefo bia. Mama ochina na wa ma obo poku abeje 500 bro. Ochina kwasie ubama ye 500 Ghana a ye di gini pa nkwa. Enya sole correction. Papa nyamisha wate. Nyamisha na onkoso ama onwo sra ne nyekese. Amen. Yedase. Reverend Ahenkan so be me 500 Ghana cedis. Reverend Ahenkan so be me. Hello, good morning. Hello, good morning. Na apomboko. What hear me? Yeti o. Odi. Yekonu ku. Odi e fra me na me asibontu a. Me ka tafra Achima Wisa camp. Achima Wisa camp. Brewa. Me se me nana. Me mane no wa pepe ba. 1 million. Ai. Mama ya das wate. Yo. Enti fafa homa ya wo kasa so ya man why? Mate. Ami Israel. Yo. Achima Wisa camp. Obo atwe ndi no. Chema udu apiemu a. Hey. Amanfo veti mi am ba chema and response ko mo ye betwam. Hwe ye gini pangwa. Hello, good morning. Ombeba sponsor ombeba. Never say. E ka ta ti abo antata ni. Mami antata do engado ko no. Da bibidiewra. Anti bidiewra do tai. Ma be ti am ta si no ye na branse. Udini ye antata Achima boabo. Mo. Nti na ma 50 Ghana, ya me bought na. Anti jabidiewra ba ma 50 Ghana on. Ya me bought. Nyamishrao. Yeda say. Okay, please, I'll send. Okay. Honorable Papaya. Radio Papa. Abu Ziggy. Thank you. Honorable Papaya say Obama 150 Ghana cedis. Minims was sending credit na. Mama get you know. Yeah, what down for? Me feel mukake. Some simon many was Alande. Obi adika send 20 cedis. Regina Amwa. And Obi so send 100 Ghana cedis. How many names in Yenya? In Yenya 10. I really sementa. Lani do bet my friend 0554 820 910. If you are a Achimshodo Senior Secondary School, the Vice President of the Republic of Ghana is going to be in town. Minister for Education is going to be in town. Ura Audu Isaka, former chairman, is already in town. Asem Sumene, Mina MC was Kumo, Mekache Baumea. And I'm not MC. Akola we wa bad da papa. Yabe John Kwandiamau. Na inti any part to any public. There be Honorable Audu, Yamisha Zawote, Udimika Baha. Obepe evidence no we gina so de akopemwa 0201 9444 85 0554 820 910 Achimshodo Secondary School Enyam Finchia Eduonum 50 years your man Penia Bedi Che His Excellency Alaji Mahmoud Baumea honor special guest of honor Aene Obe Gracie occasion no e wa Achimshodo School mo say am for me phone some of forever. Hello, good morning. Good morning. Your father Kwabena wu aka se friend. Achimoda. Kwabena ba me bi ho. Ema 100 Ghana. O di be fala we so ana. De ba jan. Kwabena ni ntem ye twen why. Kwabena wu achimoda. Nyamishira o. Wow, say enu we mu na ma onyamishira o say kwa me despite mu ze bunkam no. Faustina Enima asene 101 cedi. Faustina Enima. So far mobile phone so the abasisi akwa 220. Yeko names nso nyama akoma ahe edu baako ewi abekenska ya bom nyina wa ha na de enso de beso so ya tudin na yahwe emwa kakakakra ebekoso aba e wo se agini pankwa Dr. Sekwa me despite ejanka mobo okunafo mobro sei
ni nyina ne nyame hwe so no hira wo no hira wo hello good morning morning Orisha be from say Stephen Fadumaku my send 100 cities what's any 100 cities 100 cities oh opani miss me down on number just car for hono Mr. Stephen Fadumaku so where the music pente na so ye be do sika magay na mi sha why give me that kwakwase jeneso mo anti Stephen Fadumaku yes ono so ne de na aba ubetima frɛ frɛfo no bi aba hello good morning morning odi Orisha be from say na ga se free bajo me de Bentu Solomon me ka se fi achekrum committee chairman achekrum committee chairman yes sir first Bentu Solomon Bentel okay opani ye pe emwa de aboa ye nua ba obama ya he yo make me am 50 Ghana this year 50 Ghana this year okay iti so what number ne dada number no mo na me ntro ye number ne 0244 epacho mo amunya radiance na mafre 0244 71 26 89 okay me da say good morning Orisha be from say Anwan yodi. Anwa mo nyamishira wa bawuram. Bawuram na why mfumto mako. Aden. Enko so ku no, iti am de obodi wa bosi, wa mumidi. The send for line na so line. Yeah. Udi de anwan yenim na obrof di. Da me be fa anwan ma omai. Ati mo nti. Okay, anwa tengana. Na wo kwa mumidi a wa yinimu. Anwa tengana watu ya munjro ndije. Me kwa me be fa line na so. Obama ya he. 20 Ghana. 20 Ghana. 20 Ghana. Anwa that's why. Anwa ni manso. Boa ochini pa. Yeah. Chema udu abaha minimara. Chema. Be mic ni mai. Say afide wa be hu abahwa no. Yema chema de botai jo de ba yene ne kasa akra. Chema akwa babium. Ya. Se bibia ehye. Ami adum. Anope de asa nka fam yesu kon so pa o. Ni ye ntia. Ya da se. Sa wa de wani abehu abayo yi. Ma behu no. Eti wo sei. Ya, ese onyonko da no da. Ampa. Kan ya menu ye be fa so a. Menu yi obenya na yaresa. Amen. Nyamenya ya dum no mo ayen. Mo wakasem. Na enka yakoma. That's right. Na yenyi bi ma. That's right. Na yenyu yen so onya na yaresa. Amen. Na I believe in giving because when you give, you receive. So Ishraw. Ati. Nti anope me ba ya ma menu aba no 2000 cedis. 2000 Ghana cedis. Yes. Wow. Chama udu nyakupo nshiraw. Amen. Mame no mame itini suo. Mame mesu. Mame jaisu. Chama de wa koma so bia nyame mo anamrem wate. Amen. Nkwane ahodi ne hia. Ne emeka ne se if you are your program or artist. That's true. Penya be di chire beba. Yeah. Ese se mienu e pushi. Papa. Na penya so e de ne moa. Eba. Na me ogide se nyame be ye. Amen. Penya be de chensu nyoma se nso ne ye. Oh obeye. Eminim nipa bebre won kran ya. Wabom e wo kwan wi aso. Nyame adom ne ensa koso microphone mu ho a. Be fa nyansa kwan so ne penya be de chi akasa ti chairman opai. E be gina hen kef manem. Na ya dawase se wote wantena woto so watu ka ba nkan fem ha abehwa kwala ne tebea yiska 2000 Ghana cedis 20 million ese yemfa so ska ibenya so na yemfa nya kwala enkwa na wudua no to nyame so beto nkwa dem be mo ahoden obenya che amen eda se tie be sha wachim so aduro mo chema audu Yamisha no papa. Yenwe yo, de kika bom. Ansa ne yan sore no, yabatu din sika yenya wa ha. It is our duty to make sure that we protect life and properties. Ebi na nkan fam ye no. Good morning.
I'm on your D. Odisha be France na kasa free. Imani. Ima. I'm from Ima MPP. Ima MPP. Udiwa unu Okay. Nyamisha when I'm so I say once when you cry no for Mhm. Ghana. Okay, we super boy 50 Ghana. Yeah. Na let's say ya so for any man for bomb fire bemu. Mumwa bayo ne mpa bo na ja. Yi nyina so awade nye ne mpa. Na mpa mo a. Odi nyamisha wo na wadwempa. Nyamisha wo so. Amen. Yo, yanya ofra for me so o man so. Hello, good morning. Mr. Oche Samuel. Yes, sir. Boko, yanya ni tia say say the you pese wo so be boy. Audi, who is so na what you know ma wo do no wase wo. Nya me pesa no ma wa na bia na yedi nko kwa. Me pa cho. Me bo 500. Oh my 5 million. Odi e fa we fa say why? Wonderful. Opani maju chairman maju number chairman ho why? Unu me ana chairman so dey me kan me bra pa. Mate. Odi on kwa for block manager ni. Okay. Ene nyangwa nyamisha pa. Chairman wo do wa man kenye. Wo di 2000 by was am 500 asensu. Nyame beye. Yenu aba Veronica Dede ewo United States ewo United Kingdom. Ono so asene 175 Ghana cedis. 175 Ghana cedis. And then nama dia to me say Ahenkan FM is the biggest radio station in the East. And then ma dia to. Well, Orlando abrochimemu. Yangaza landing for so. Orlando abrochimemu na esu no. And then ma the way amount for dia okeka. Ye frɛ boase e beji ye nua bayi nkwa. Zera me am phone so na adane line. Hello, good morning. Hello, good morning, Odi. Odisha be France na ka se free. Achimodan uta udi ni bi mpacha o. Dada Eki. Okay. Dada ye nua bayi. My friend 50 Ghana why? I said 50 Ghana. Dada Eki, yeah, that's it. Nyamishirao. Say, you build radio telephone line at the tour. Na say, any perfume ma kumem. Boa, BB bosom pim. I sent 20 Ghana cedis. Hello, good morning. Good morning. Your friend say. Me pa tell me this is going anywhere. Me so me send 1 million, but you see me wo Roman. Sister Ohenewa. Onyamishira wate. Rina Ohenewa. Ifra chemo da ba da na meti. Bitie mu pa nti meti wona meti a. Ma fa unambe. Ebe kasa wate. Nyamishira wate. Nyamishira. Ni wa game pa. Amen. Ode yes ani man. Amen. Ami on to nsem. Amen. Aye ne kese na ye mu aye ne bi ne so. Wo mu ye mobo. Amen. Me ra gwa no pe ta amen. So be hwe abayo akokko kama pa wote ha. Na de yare eye na. Nti tete e kosene na no pe ya. Nyamishira. Yedase. Nyamishira. Abozege for me fremu a mi nti mi nyamo. Kafra. Ma peke o number na aye. Number no. Me fra emba. Kasa bozege. Abozege. Thank you. 0201944485 0201944485 chema udi se wenya fina mo ba bedane kana wone wa kina kono kina waba 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 esu sadi ya chema udu ashase no me odi Ahenkan kwa me ebo a mesumema 2000 mesumema 2000 tisi ano ye ka 500 mienu kura bom ebeka 2000 mienu ho a across 5000 akura ebenya ne nkwa anse ne afikuru mu ha na ange yejimi kura yema nu anse ne akobonza wa david mati chema ye fast ye be show. Hello, good morning. Good morning. Chema beti anka opi FM pa wa yade ye fast say Ipacho e femi kia from kase do da bangalo oda bangalo akuya den crying akuya crying
Nyamishra. Nyamishra wate. Mama man say say mutia Ahenkan FM papa. Hey. Oh, me hu adwiri me. Me hu adwiri me. Ah, wonokwafo de na ba. Onokwafo construction works 500 Ghana cedis. Wapiatum. Wapiatum. Obi afre me ba na Ghana se dampacho obi afre. Is that me ba na producer? Hello, good morning. Good morning. You know about France or Gasa friend? Achima subua. Yeah, subua de she nyamisha wate anopai wa mane. Mo saw wa number no. Fatum sisi ya ni ehwe wate. Nyamisha o. Nyamisha o. Ah, eda mo ase. Mama ya ni mo anwu ase. Akwara benya nkwa. Ni aka Yesu Kristo amane akire wiase nyina. Hello. Yes. Ago. Mbasha, good morning. Morning Agonda. Mbasha, na say fie. Mbasha me Oh, okay. Me ko person mbe hu office. And Gaza wo ba mi eskanti asema kan nyina da radio so. Oh, okay. Oh, tia da mamombi. Agonda mamombi pa. Nti sia Ghana fo nyina tie wa Ahenkan FM abayo ya wanya brain tumor. Ye raise 25,000. Me mama 2,000. Chema wudo ama 2,000. Ebi ama 500. Ebi ama 50 Ghana. Ebi ama 100. Makunta Michael, Mikito, Mickey. Awe post ni oda. Mickey ba me ahe. Akunta wadawoma. Odi eja, beso mama 200 why? Oh, akunta nyami shirao. Mama 200. Policeman friend Mickey, the most popular policeman in oda. Your friend Mickey. Also me 200. Your office Fabra ya tell to see. One fair man so post for na sabecho. No. Hello. Hello. Yes, me pastor me dey ma send about 14 anima. 14 anima. Mami prama no about 14 anima why? Mati nyame nhyira o nhyira on so di. Amen. Amen. Mo hwan sigani? Wo. Sister Fia. Ye urade. They say there's gani bo. Ya nsentro ni a wokenkan kan kasebo ha efe no. Adwempa Kofi Mensa. Osibo so me na pem director nyantua nika. But obema 30 Ghana. Yaje. Ena Sister Fia bi nso di aba. Eno so yaje. Nese na dey list ni ba. Ba ni di nyama. Hello, good morning. Good morning, Odi. Odisha be fro say. We daddy yake uta ona mata afi. Daddy yake, odi aba o. Me na ami abro wa odi 8 years. O ti aso na na ra wo ni bi. Yese wan say ni bi ko panel ka. On so ama 20 Ghana. Mo ti the count na o 70. Me ma me pe na TSB. Anti TSB. Uta so dai. Na say o down time me wani nyina ti Ahenkan FM. Baby, we da uti o se dem uti. O se ma do ni ti bi pe no o pro mi dem se menye panka ho ma no. Nyamisha no. Eda na say mo. Hello, good morning. Morning, Ahenkan. Odisha be frost na ka se free. Atavini. Same. Atavini. Bra Tavi. Yeah. Ya hu se wa be tro din e wo yekuo nim. Wa tua 10 cities kama. Na no pay nu abe ya semi. Oh, na some na ma wo pa. Na so. Elini o so den de be cha tin de se me ma 50. Ubema 50 Ghana, Bra Tavi. Mo. Number ni 0244 71 26 89 71 26 89 0244. Bra Tavi nyamisha wate 50 Ghana nyamisha. Papa me no program I host you know. Nelson or your program said ma Ahenkan FM or so be 30 cities. Kwame Asante and so head of the social media Facebook ni de keka or so be 20 Ghana cities. Ni nyina matua Ahenkan FM for say en shebo ayi ni so. Yeah we be down with it. Yen ye dikan tu esa etwa sai hote. Akahi akasima ahen 0201 944 85 0201 9444 85. Homa on to bet my friend. Mon first ahoma so. Hello. Odi. Yes. Morning. Morning. If
Namishra Mamenes, Namishra. Munia Ness and watching why. Yamuano. Mami Oji, Omwanipa Omra Otiase. Omwanipa Omra Oti Ase. Sisi so far 1,466 and ababe gume phone so 1,466 area yabekika de enye nyina bom ye na throughout the week yan hwede nyame beye yanya kwala yinkwa oye nurse ni mama ni papa bone ho ka omde na ko school wa wie o train posting yare ekum nipa abeto ahye ne so na asem de ne se si itimi adwen kro na yenye sikedi operation mana oni owu to nkwanta wa pai obenya nkwa na de nyame de ne beye no akoso ade aye ne mum si yan free ye pim na ya moade a ye ntia sempa. Hello, good morning. Fine. Odisheba. I am concerned here. Opening cancer. Na ya mabodi wa ha se metwe o. Umeme 100 Ghana cedis this year. Mate, tinana ya on cancer 100 Ghana cedis e atwa no. Hello, good morning. Hello, good morning. Mbacho Frost o kase free. Hello. Hello. Ahoma no di hambo. Yawe sebe ku anima 0554 820 910 0201 944485. Areho yabem. Nipankwa. Ukwa bruchira yarewe mu. Udu hospital emergency. Aban gina so ahwe agye wonkwa. Osai health personnel oyi obi oya pomudi adwuma kra de kententem atoto ye manage jim. Good morning. Hello. Good morning. Hello. Good morning, sir. Good morning. Mbacho efo na be mes Canada ho na de atonchiri area sese wala Ray enso ama 10 Ghana cedis. My doctor was 100 to the year back here. Yaje yensaka nyamishira o. Okay. Nyamishira. Hello. Hello, good morning. Good morning. Orisha be force na kase free. Mbacho e friend o se kwame. Mi kase free action abo. Achimabo abo se kwame mo Berlin de nua bema. Pacho ai. O se na be me yesen ni. Kwame chano mbacho men so midina mo nkame yani sisi. Yadase. Jebechu odi ato wa o se kwame. Zeno of MP. Ejankama. Mate. Omaye mo ni pa wo mra wotiase. Bene mi se kakra yeye onyame bebie osoro fence ne dia man. Enye se bia yeye dia yeshu dabi. Eyo dasani nkwa ye nua ba ye wo faase ye yire ena ne nkwa akodu owuo ne nkwankwa ntaso. Si ye won kwan ya amoa na anyina nim de betima ye bi. Memo achi mo akwaba. Enche me sorry so. Hello. Orisha ba memo achi. Yeah, udi solo na make as a bungalow assembly mine. Okay. I'm the Manchester and mo issue no be na friend me say na bibi cause okay. You know my man dey no pa man call am na yes mo government hospital. Okay. 200 Ghana. Enti honorable solo Monday yemaji 200 Ghana cedis. Oh, it's ready. Yamishra. Say who be radio na kromum panifu assembly members directors krona de hye etise bibi cause no omudi ahom kekani mirika ebase ye yibia boa na chese radio no ye dwumapa yeda mase kotokuman bosomani achimansa Yamishra mo ate mama yani aso say ya mebia dwuma yikwa ofrefo me mo akwaba Orisha bampache force o kase friend John Leta Dapani na sai na Achim kusi dishe anope wa manie yo Asem na pina na nzumi di ho abobu tapo be mu ya ebi atum amzumi ti bi ho
nso odi ni se bo se me wadwuma mu nti nko fie me se ne 30 Ghana na me chira o odi ni di sen asare ye da se ni pe hiamo wate Veronica dede onyame chira o onya odani enso bibia no aye wan kan fam so a yente nkan wom na me frafrafo ye na kusi start say be kika boom. Hello, good morning. You say blue. Odi sheba pombo ko de. Nyamia do na so e. De nyamia se bibia de ye. Ati asem ni agoto kula. Enye izi. We fe abawa fe ene mawe bi numadu se de be omofu betwe. Nyamia chene slim. Ne ho fe. De yale ye no. Wa she. Eti ani yu atem me so mre du na me ti se wo ka. We asanifo nyina ani mba akopeni. Eti won ka che. No kle. Ise ya wat ka 20 ni. Ameo. Wat. Ameo. Ba metia mema 20 cedi. Ami shao. You know. Say number no. Ba cho de 0244. Ene me ban papa wa abo. Oba Fabrian FM. Fabrian FM TTT and one no. The general manager of Ahenkan FM and so etua 40 Ghana cedis. Kusimba choki keskan boom na men sorry so. We gidie said that se ne ye beba no na ye nyesika ebu odu keskan boom ententem so na onso betima frɛ wo bia pɛso de ba number ne ye 0244 712689 0244 712689. Yeah. Ubia ne calling. Mimi gise ofra nya media frɛ me say memwa na enipa nsankoma no. Memwa na enipa nyankwa. Afie we ye pa mu aba 2-3 months ago. And I'm starting hernia. Say me yitwo e de amamanfo. Ye timi yitwo enipa makomako 75. Enkola me yenu pe na Children Hospital eji 900 cedis and 1008. The akani nyina yetua 3800 3600 na multiply 3600 by 73 3600 by 73 me wo calculator wa ha program said in switch oba ma me 3600 times 73 262,800. That is 2.628 billion. Says kawe ye dia jini pankwa. Says kawe ye dia jini pankwa. Na de ye enye ya dia jinjia o. Ye yese onyankopon be hyira yen. Na nipa bi nso be di nchiache. Enra mo egbema Peace FM. Mami bi papa bi di na busuafo ba hihye white ye bedase. So di we jimetro just any pan na ye ni momo. Hello, good morning. Good morning. Minu abai fro saying I saw me the precious I'm having hope of grace. Precious I'm having. Okay. Mommy saw a show like girl only around my send 50. Yeah, that's it. Yamisha what? I'm sure. I'm probably asking 50 cedis. It doesn't say. Papa. It doesn't say. Hello, good morning. Hello, good morning. Good morning, Ahenkan. Many are never saying. The family Sammy. Okay, Sammy, it's you. Okay, Sakura now, I want to say prayer gumi. Anytime you are with you, by any first time I from, remember 20 cedis. That's what. Oja ngai did a fish show no. Obebe djuma wia. Oyi papa ni papa. Mate, obeti what? Edu afeso anu afa me abeji akoko. No I was share no I kesi. Oja ngai anytime that baby no abeji akoko ba ko na. Mate. Dey fika won kaka. Na so oya poultry farmer. I'm one na nyumeti wo. Ye ba beji akoko. Ye meji mi free. I would have bet Mate, why? Thank you. There's a DJ fish. Who found Kwajako? Aquana be you to her.
Yeah, that's it. Yeah, that's it. Yeah, that's it. Thank you. Dennis Obey AJ, Honorable Assemblyman, Emma Achem Dankwanta, many are no payment watching. Nanga ucho Dennis Day. Just all the one is a year body. Honorable Dennis Obey AJ, Kusi, Kwaku Kusi and Nimbodu, Kwaku and Kusi Bodu. What is a me body who will throw discussion with Udinano? And I'm saying, yeah. Thank you so much, wonderful people of Achimda and its environs. I like the support that you give into Ahenkan FM and trying to save a life from. Hello, good morning. Morning. Patrick Frost, free. I from AB, taxi driver. Taxi driver, AB. But I'm 26. So, what the banner? Say taxi over the baby. Medicine mobile money. Yeah, that's it. Yamisha, that's it. And the deal by Abraham Paul. Abraham Paul. Okay, that's it. Mame. I'm on for so our mo boa. Eda na doctor Asem say mo mran. Mo. That's it. Nana ya on cancer dia ba kusije. Mo. Yo nyamisha ibesia. Ba cho kasa gu mic me offer say. Acho date ni do omun kan ye ba I was say me to enema me be use for surgery na me deliver ko omu be deliver ko hospital was say no ma sterilizing ti. Okay. Omu de kwa na doctor ni be mam dey but I say me call for check up ending of this month. Ending of this month. Ti dey ben say physical cash na enye wa ha no. Yeah. No I started the akwakoto to nyoma no. I'm going to make it an assignment be concurrent so I met to so Peace FM na nipa minimum so me makasa de menya bia no de ba be daddy wa ha na yo gidie se bosum ya wie ye ne die 15,000 de na nyame adom to 25,000 na yenya na de ajonkwa mo mame e de na wo kan de agya ye kwan be kan se nyame nshira onyo kese amen etiefo nso omo eti no mo boy no baby omo yiska ni bi asaforade enso omo namu na wutitu nyame nshira okese ofa mfradum kwadum omo nyansa ne se do de ma Solomon no fa bi nomo amen ojo okese amen na le me say uban condition no e yare ho but me ni yare ho bebri nyagidie wo Yesu mu say ono ena oche maneso aboa entetia so me wana ka se bra ha wana e kire okwan wa Acho madam Fubina okam se member ase me na unime da matu ni ba me hu da de ntia me busa sa ne se me pese me de hyew no ma me nkuran se me nhia wo no ma me baabi ada ena nipa na ofre me ka kye me so be ma ba wi bia ba me ka se me de mani ahu ni da na me boa ba o ka asem ne kye me na e kama koma me nim no ne number kra man store na me ka kye nse so wodan ne importem dia o nhia me Ahenkan FM na me ka se hia me so man ka se me de uba radio so ba no pa mi wuro ma ba office no na kama koma say do something for this lady enye ba akofo enti ma enia reho bibiri ya enti o yunipa ebe ya wo ya banya gidi wa awurade mu say so nyankopon say obey ne mera nsunsu obewu a obeyi obofo obesa na yare ama no obi kura timi nya sika no na nsu ne yenya doctor ni a obeyi operation no ba mo gidie say aba bedu hai onyame ani tuem oba ne benya nkwa ba ne benya nkwa Honorable Dennis Obey AJ Honorable Assemblyman Emma Adishe wa Achimda Nkwanta osi obema 500 Ghana cedis onoso de boa. So it means say by the close of this week or quarter ending of this month ni enyes kana ma obey na adeswanti a obi a woche bayire husu no eto obetwa enu nti na me de ahoden e ka kire kotokuman ni achemfo say